neħilbu tnejn. Ma nifmux dwar x'qed irednu, nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-wara tas-saġġar! Fuq il-wara tas-saġġar! Mela, tlaqna? Merħba xanna l-ewwel darba l-podcast ħireġ live il-muleġba tajjeb. Nirringrazzjakom tal-li tinaqdu magħna, nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, il-National Book Council tal-li kellhom pjaċir bina. Qabel ma nibdew, ħan nispjega speċa se jiġri llum bażikament jien qiegħed hawnhekk f'nofs it-tinda tal-MFCC, se nitħaddet ma' kull min għandu baż jiġi u jitħaddet ftit miegħi, ħajkun hawn xi wħud li ltqajna magħhom u ddeċidew li diġà jiġu jkellmuna, ħdejja bħalissa għal Trevor Zara. Wejs, tista' taqta' naqa' fuq Trevor ħanuruh kampjun tal-letteratura Maltija. Nirringrazzja l-sponsors tagħna li huma il-Maple Jobs in Malta, nirringrazzja l-Derek Meats, Credit Info, Browns, Wellbees, grazzi l-Kutriko, E-Cabs, Garmin u l-Festival tal-Ktieb. Il-Festival tal-Ktieb jibda fi 23 ta' Novembru li huwa llum u jintemm nhar il-ħadd li ġej. Matul din ix-xandira ħankun nagħtikom aktar dettalji, bil-ħinijiet, eċetera, eċetera, imma tajjeb li tkun tafu li llum se nibqgħu hekk sa xin sal-10 ta' bil-lejl. Sal-10 ta' bil-lejl, żgħid tiru l-kalzetti u naħseb naqgħu llum. Mela, tlaqna, Trev, merħba fosna. Tanti ħollilek, grazzi tal-istedina. Let grazzi tal-kontribut kbir tiegħek lill-letteratura Maltija. Mela, inti ktibt 130 ktieb, xi traġitt enormi. Kif tħossok li bħala awtur imbdilt tul dak il-vjaġġ? Tinbidel bil-fors, ninbidel jien bħala bniedem l-ewwel nett. Meta jiena bdejt kelli 23 sena l-ewwel ktieb li ppubblikajt. Ovvjament jiena differenti ħafna. Fiżikament żgur. Fiżikament mort tal-lar. Fil-kidba nispera mort tal-aħjar, imma dik ma nistax ngħidu jiena. La tinbidel inti bħala persuna, jinbidel il-prodott tiegħek. Sewwa, dejjem ngħid illi il-kidba bħal kull ferra tal-arti hija esperimentazzjoni. Dak is-sabiħ tagħha. Li inti mhux issib formula komda u tibqa' fiha, dik imbagħad ma tibqax iktar arti, imma tibqa' tesperimenta bir-riskju tal-iżbalji ma jimpurtax li titgħallem minnhom, nittamaw, u dejjem tipprova toħloq il-ġdid. Jien dak huwa l-antijaj, nipprova dejjem infittex oqsma ġodda. Imma huwa il-bni fil-kuntest tiegħek, huwa l-bniedem li jġeddet l-artist jew l-artist li qed iġeddet il-bniedem? Jien naħseb hija reċiproka. Naħseb hija ping pong. Għax waqt li inti qed tinbidel qed tibdel il-prodott tiegħek, imma l-prodott tiegħek stess, mhux speċi meta taqrah u tirrivedih, jibda jibdlek ukoll. Din hija sinerġija sabiħa ġifieri bejn l-artist u l-prodott tiegħu u viċa versa. U proċess li avventura sħiħa. Ovvjament hawnhekk li parti speċta mill-lan, mill-missjoni ta' dan kollu huwa li kemm jista' jkun inqarbu il-Maltin iktar lejn il-qari lejn il-kitba lejn il-letteratura lejn il-ħsieb impenjat in ġenerali. X'tak dak il-ħin kollu li qattajt inti mal-karta? X'tatek dik il-relazzjoni intima li għandek int mal-lingwa? Dika fl-aħħar tispiċċa hija il-mod kif tgħix. Ġifier dak li bl-Ingliż ngħidulu a way of living, mhux veru. Kultant ġieli saqsuni anki tfal jgħidu li pereżempju għaliex tikteb. It-tweġiba tiegħi ħafna tkun għax ma nistax ma niktibx. Ġifieri inti għandek din għax hija din il-ċerta ħerqa li tikteb. Xi ħaġa li timbuttak illi ngħid tal-jiena nħossni posti meta qed nikteb. Meta nagħmel żmien m'iniex nikteb, li ħafna drabi nkun qed naħseb ta' qed nippjana, qed nirriċerka forsi. Meta dak iż-żmien jekk ikun żmien wieqaf, naħoss għandi xi ħaġa nieqsa. Jiena m'iniex komplut. Ikun komplut meta nikteb. L-isbalji kollha li tagħmel, l-affarijiet li ma jissodisfawx dejjem, ġieli tispiċċa tikteb u tħassar dak li tkun ktibt. Da rikord ngħidilhom jiena l-iktar għodda li għandi siwja li hija l-paper basket. Illum għandna l-buttuna tad-delete. Ekku. Għaliex ma tridx taċċetta kollox, anzi trid tikteb ħafna imma minn dak li tikteb iżżomm ftit. Jien ngħid kill your babies and paint your masterpiece with their blood.
Kattiva ma veru ekku. Ekku. Speċa dak il-redrafting u l-editing naħseb huwa parti ferm importanti ta' kull biċċa xogħol letterarja u naħseb anka ħwejjeġ artistiċi oħrajn. Jinteressani il-writing process tiegħek. Kif tibda? Fis-sens, per esempio naf li King jibda billi iġiel il-karattri jitkellmu. Jiena nħobb niplotja. Inti x'inhu l-proċess tiegħek? Interessanti, John, li qed tistaqsi li din għaliex kull kittib għandu proċess differenti. U m'hemmx wieħed aħjar minn ieħor. Ifraw kittiba li jgħidulek ikollhom idea pjuttost vaga, jibdew jiktbu u jaraw ix-xogħol fejn se jasal. Jien ma tantx naħdem hekk, kelli xi ftit ta' affarijiet żgħar li għamilthom hekk, imma mhix in-norma tiegħi. Normalment nippjana ħafna kif għadek kemm semmejt inti. Nippjana, nagħmel ħafna riċerka, notamenti, ġili kollu notamenti biex ngħidlek wasdaqs kemm għandek kidba. Ir-riċerka tagħmel ħafna u tuża tikka mhux hekk minnha. Imma nħobb inkun naf x'se ngħid, nħobb inkun ċert minn dak li ħa ngħid. Imbagħad waqt il-proċess, okej, nibdel imbagħad. Jiena nagħmel din it-tixbieħ, isu jiena għamilt il-binarji tat-train tiegħi. Niżvija minnu waqt li nikteb, imma wara ftit ħanreġa' nsibhom, nerġa' nidħol ġo fihom. Biex inti tibqa' konsistenti ma' dak li xtaqt tagħmel. Imma nħobb nippjana jien. U dak il-pjan iservini biex waqt li qed nikteb ma nqgħodx naħseb jiena fuq x'sa ngħid, imma nibdek nikkonċentra fuq kif se ngħidu. U jien naħseb jiena jien dejjem insostni li l-arti wara kollox hija kwestjoni ta' kif, mhux xiex. Firien inħobb ngħidu l-obrof ċajta nista' nikteb xi ħadd jista' jikteb ktieb jien naf fuq il-gremxu, fuq il-baq, fuq il-qamel, imma jkun biċċa xogħol tarti. U wieħed jista' jipprova jikteb ktieb jiena fuq l-iktar ħaġa sublimi, imma ma jasalx. Il-mod kif. Di interessanti, all right. X'jagħmel allura lik kidba tajba, meta tkun fittex, meta tkun qed taqra ktieb. Li mhux tiegħek. Jiġifieri inti qed taqra ktieb għal buzz biex għall-intratteniment tiegħek, imma għalkemm naħseb meta tkun kittieb ma tkunx esklusivament għall-intratteniment, ikun hemm ukoll element ta' tagħlim ukoll. Għandek it-tnejn, irrid l-element divertenti fih il-ktieb jiena rridu. Ma mbagħad il-kittib jibda jfittex affarijiet forsi li qarrej ieħor ma tantx jagħti kasu sewwa. Eżatt. Jiena għalija ktieb ta' valur huwa ktieb illi jagħtini gost fil-logħob bil-lingwa. Fried nara kif il-kittib iħaddem il-lingwa tiegħu, il-metafori illi juża, it-tixbeħat illi juża, personifikazzjonijiet, dak l-għodot kollha letterarji, jiena irrid nifittixhom dawk irrid nisibhom fil-kitba. Jiena storja sempliċiment għal gost ta' ta' plot. Imma plot tinteressak li tkun minn suġġa sew, it-tensjoni. Jekk għandek it-tnejn għandek kapalavur. Fri jekk it-tip għandu ħila, jkollu plot tajjeb, karattri tajbin, imma mbagħad il-lingwa tiegħu hija sabiħa. Hemmhekk għandek kapalavur sewwa. Is-sena tiegħek ta' kittib, ġieli provajt tapplika lilin mill-kodba pereżempju għal screenwriting pereżempju, teatru naf li għamilt. Teatru għamilt, screenwriting screenwriting qatt għamilt. Teatru iva. U l-ewwel darba li ħdim tat-teatru ma kienx faċli, għaliex il-fatt li inti John taf x'ġifieri. Il-fatt li inti bħala kittib isni jiena deus ex machina għandi kollox f'idejja. Il-karattru mal-pupazzi tiegħi. Imma fit-teatru mod ieħor, fit-teatru tant hemm elementi oħrajn. Tant tista' tgħid affarijiet bla ma tgħidhom. Fil-fatt jiena ħafna drabi nosserva illi f'ċertu drama lokali il-problema tkun ta' wisq kliem. Wisq kliem, eżatt. Fil-mużika, ir-rest, il-pawsa, hija mużika. Hija mużika wkoll, eżatt. L-istess fiċ-ċinema u fit-teatru. Mentri ħafna drabi nsib li jkunu mobbi wisq bil-kliem. U din kittib li jkun ġej mill-qasam tan-narrattiva bħali, hemm il-periklu li jaqa' fiha. Għax inti tkun drajt, tfisser kollox bil-kelma. Imissa t-teatru ħaġa oħra. It-teatru inti tista' tfisser biskiet, tista' tfissru bid-dwal, tista' tfissru bi-blackout, tista' tfissru bil-props, tkolli jgħidulek xi ħaġa li hija lilin mill-kidba. Ekku. U lilin mill Tony Sant. Ġejta li kelma Tony wara? Mbagħad jgħidli hello. Tony. Ma ħajlek u lilin mill-kidba għall-arti biex toħloq l-arti. Tuża wkoll il-kidba hekk għal raġunijiet personali, tipo biex iżomm djarju, jew biex kun tista' toħloq mappa tal-ħsieb tiegħek stess, pereżempju, naqra iktar merquma, la darba għandek dik il-fakultà.
Djarji ma żammejtx djarju fis-sens dejjaq tal-kelma, imma kull kitba għandha element ta' djarju. Għax wara kollox il-kittib x'qed jagħmel, il-kittib qed joħroġ minnu nnifsu. Jifieri għandilhom f'kull ktieb hemm biċċa minni, trasformata, mibdula, arranġata, żewġ inċidenti li ma kellhom x'jaqsmu jinaqqadhom flimkien. Imma hemm biċċa minnek fil-ktieb. Jifieri kull ktieb huwa għandu element autobiografiku. U dina naħseb li l-kittib hemmhekk ikun iktar naħseb ġenwin. Il-qarrej joħossu iktar jirrelata ma' dik il-kidba. Għax wara kollox il-qarrej għandu ċans li jsib anki biċċa minnu mbagħad fil-kidba tiegħek. Di li tinstaqsi waqt tkun qed tikteb. Tiskopri dimensjoni ġodda tal-karattru tiegħek stess li forsi ma konx taf li jeżistu. Bla dubju. Ara, il-problema ħafna drabi li ikolli fil-kidba u naħseb ikollu kull kittibija li meta għandek l-idea ġo moħħok, meta għadha fl-isfera astratta, tant tkun sabiħa. Issa din l-idea inti trid tikkonkretizza. U ħafna drabi tindul li kelma jafqira wisq. Il-kelma ma twassalx biex tfissirlek dak li oriġinarjament kellek f'moħħok. U għalhekk il-kittib jinqeda bil-metafori u b'dawn l-odot tat-teklek biex jipprova l-kelma jagħtiha dimensjoni li l-kelma normali m'għandix. Issa, ġili jiġri li jiena illi meta nlesti biċċa xogħol, ngħidu novella, nlestija, nkun ferħan biha b'xi mod, imma ngħid, min xtaqt ngħid iktar minn hekk. Maċ kollox, maċ dak li xtaqt. U allura nasal għal biċċa xogħol oħra. Biex nipprova f'dik il-biċċa xogħol oħra ngħid dak li maċ. Imma jarġiġri l-istess. U tibqa' katina dejjem tiġri wara dil-idea efimera kważi li inti tixtieq tfisser xi ħaġa imma għadek ma sibx il-mod kif. U dan huwa Għadek qed tagħmilha dik it-telli mhux it-telli għadek il-ġiri għadek il. U nisper nibqa' nagħmilha. Għaliex dak huwa is-sabiħ tagħha, sabiħ tagħha li tibqa' f'din l-avventura, inti dejjem qed tfittex xi ħaġa, qed tfittex kif tikkomunika. Il-kittib irid jikkomunika. Anke miegħu nnifsu qabel kollox, Limkien il-punt li jindbaħt li inti kittib? Jiena naħseb illi nibqa' ngħid illi għadni ma wasalx fejn nixtieq nasal jiena. Jiena dejjem ngħid l-aħjar ktib tiegħi naħseb għadni ma ktibtux. Għadni nistennih ġej. Għaliex inti ma tqomx filgħodu xi darba u tgħid mela jien ħansir kittib. Huwa proċess li jibda bil-mod il-mod. L-ewwel tibda tikteb xi ħaġa għal gostek u biex kont naqra lil sħabi u lil ħuti d-dar, pereżempju, xi ħaġa aktar xumoristika, xi avveniment tal-familja li inti iżżewqu daqsxejn u tieħ dimensjoni iktar avventuruża. Però bil-mod il-mod tibda tinduna li f'dan affarijiet li inti ktibthom għal gost jista' hemm xi ħaġa iktar minn hekk. U hemm tibda allura l-kitba tibda tieħu sa dimensjoni letterarja. Għajr li inti kittib inti kol għallim, għadek għallim. Long on. Ili li tlat. Għed insemmijlek ta' falfex laħar darba kellna Simon Spitieri. Iva, li kont għallima u insomma daqti joħroġ il-podcast tagħha u ma nafx tafx ma kienet stalker tiegħek għax kienet kitbet xi ħaġa, kienet toqgħod tistennik mal-kantuniera ta' Parsi, kombinazzjoni għaraw is-sied. Kienet ittini x-xogħol naqrah tagħha. It-talim kemm għalmek? L-ewwel jiena ħanajtek, jiena iktar għallimt l-arti mill-Malti, għax il-qasam tiegħu għall-arti propjament. Għallimt il-Malti, ma għallimt iktar l-arti, u għalhekk jiena nagħmel l-illustrazzjoni tal-kotba tiegħi. Inti stess. Nagħmilhom jiena. Dejjem inti tagħmelhom? Dejjem jien nagħmilhom ħlief, issa għandi eċċezzjoni żgħira illi għandi ktieb li se joħroġ issa jismu Stejjer tal-Waħwaħwax li kienu ħarġu dawn fl-antik fit-tmeninijiet. Raġgħu ħarġu u mattilhom nixtieq li ma nagħmilhomx jien issa. U allura se tagħmilhom għamlithom diġà Nadine de Battista b'rifakret studenta wkoll tiegħi illi għandha xogħol tajjeb ħafna. Fejn qiegħda ktib bħalissa? Għand il-Satar. Mela, hawnhekk hemm x'ismu mur itlobhom ktieb is-Satar Stejjer tal-Waħwaħwax. Waħwaħwax. Waħwaħwax. Mur itlobhom wieħed għandu ruħ malaj. Ċa, Madonna. Basta takkuna daqshekk hekk wara 7 solari takkuna. Għandi bżonn waħdek. Le bil-qeda kulħadd l-istess. Għalhekk nagħmlu bil-qeda podcast jien ukoll. Trev, mela, bħalissa fuq xi xed taħdem. Mela, bħalissa jekk hemm il-darba għandi ktieb, naħseb tista' Mela, Julian, Ġirjan. Ketrin hawnhekk għandha l-ktieb hawn ktieb. Li għadu kemm ħareġ ukoll issa dan, jiġifieri bħalissa ħarġu żewġ kodba.
ħareġ Sewwa. dan li qed ngħidu tas-sata u Ma dak kien miktub fit-tmeninijiet, iġġeded b'xi mod jew ġeddet fl-istampi li jiena fl-istampa l-istorja biss. ma nibdilix. Okej. Grazzi. Jiena l-istejjer ma nibdilhom qatt. Ngħid jiena nħallihom kif kienu dejjem b'dak li kont naf u b'dak li ma kontx naf. Sew. Dak huwa u maċida ta' dak li kont. Kif tħossok imma meta taqra kitba tiegħek ta' 30 sen ilu? Ħafna drabi ngħid kemm kont preżuntus. Kemm kont preżuntuż għalfej? Għaliex Il-kitba naħseb- tiegħek tinħass Le, preżuntuża? preżuntus fis-sens li naħseb illi kont naċċetta ċertu xogħol dik il-ħabta li llum ma naċċettax, illum irrid norqmu iktar. Imma dik il-ħabta semmek kont. Għamilt l-aħjar li stajt dik il-ħabta. Għall-inqas m'għandix nuqqas fil-kuxjenz ngħid kont naf li stajt irranġajtu u ma tażżint. rranġajtux. Le, dik il-ħabta għamilt dak li kont naf. Allura meta taqra xogħol tiegħek antik u anke mhux antik ħafna ta' dejjem ngħid tara kieku din kont nagħmilha differenti, kieku forsi din il-chapter kont nibdija mod ieħor, dis-sentenza ma nagħmilx hekk. Imma naħseb dak huwa proċess naturali u veru. Dal-ktieb illi ħareġ issa Ħana. li ħareġ mill-Merlin Publishers huwa ktieb ta' pożiji imma huwa logħob bil-kliem. Huwa logħob bil-kliem. Jiena nemmen ħafna il-kelma għandha il-funzjoni normali li nikkomunikaw kif qed nagħmlu bħalissina u inti. Imma għandha wkoll funzjoni nilabu biha. Naraw x'nistgħu nagħmlu biha. Fil-kadenzi jew mużikalment. Tongue twisters, per eżempju, għandi pożiji mamuli minn anagrammi, pożiji illi waħda tidħol ġol oħra, ġifier. Qed tifhem dan il-lob bil-kliem, jien naraħ u tfal kemm iħobbuhom dawn. Kull meta immur fl-iskejjel u naqralhom minnhom, anzi ġieli mhux naqralhom, ġi nagħmilhom PowerPoint biex jarawhom. Għax inti tittara l-kelma kif qed tiffunzjona. Hemmhekk nara jkun hemm interess kbir. fit-tfal, Jkun hemm interess kbir. Ovvjament jiena da tip ta' xogħol għandi interess ħafna fih minħabba r-rap. Li huwa kważi kollu lob ritmiku Lob kbir bil-kelma. u l-metafori, eccetera, eccetera. Ma ktib huwa ejjan sajru poezija. Ejja sajru pożija. Versi l-lob bil-klim u aktar li huwa dak. U li jħor huwa ktib tal-wahwahwax li għadu wahwahwax. Għaddu ġej bil-mod, ekku. Il-ġejjini? Għandi ktib ieħor, għandi storja ta' tfal kważi lesta. Lesta kważi, naħseb li toħroġ iktar ta' din is-sena. U bad għandi ktib ta' novelli għal-kbar li se joħroġ issa fil-bidu ta' s-sena d-dieħla. Il-novella inħobba ħafna, il-short story jiena. Għandi xi 7 kodba ta' novelli, emmu wasal il-waħx. Mela. Unbat li ħor, Waze, et fuqi? Ma' Mattew. Ma' ister Ek taqra naħseb u vera. Tajib. Minna għamela l-istruzzjoni, għaddin dewa tista briffa. Li kienet ukoll li kienet studenta tiegħi bħalma kienet Simon Spiteri. Simon Spiteri. Isma' għana mistoqsija minant ċaħat li jtisegwi live. Minant David Grek li jtistaqsi darba ħarġet li ħireġ film ta' wieħed mill-aqwa kodba, Rempuċu f'Belt il-ġobon. Ekku. Iva, dak għad kien hemm tim li kienu qegħdin jaħdmu fuqu. Kienu diġà ħarġu silta żgħira minnu li kienet interessanti immens. Kienet intwelet anki fil-sinema Malta din Bħala trailer? Bħala trailer kienet isa. Però kellhom xi problemi, ġifri problemi kemm finanzjarji, taf inti l-animazzjoni mhix ċajta. Dak kien għamlu Martin. Le kienu għamluh l-aħwa Karwana minn Wittiline. Le, ok. Mark Karwana. Ifem, l-animation titlob ħafna finanzi, ħafna computing power. Immaġna qed jagħmluha tnejn minn nies waħedhom dawn. Iktar u iktar. Ix-xogħol li ħarġu kien xogħol verament ta' kwalità superjuri immens. Imma kien hemm il-problemi u għalissa. Kemm ilha di? Il-proġett waqaf. Ħanajdlek jien għandi il-problema la meta tgħidli kemm ilu naħseb li jkun ftit u jkun ħafna. Imma naħseb ilu 5 snin żgur jekk mhux aktar minn hekk. Għandi t-tama li forsi xi darba jitkompla. Jalla. Trev, mela, ħalik tkompli naqa, vera grazzi tal-ħin tiegħek. Kajli, tista' reġa' toħdu l-istenda kif ikollok ċans. Grazzi immensament. Grazzi lilek, John. Nawguralek Siebi. Awguri dejjem. Saħħa Siebi. Saħħit. Mela, dak kien Trevor, Kajli hu li l-ktib, ħallu ħallek hawn, Mela, issa il-mistieden li jmiss, saħħa Trev, narak. Il-mistieden li jmiss huwa DJ Bob, just sit down, bro. Just take it easy. Don't take this too serious. We sure as hell don't.
So, DJ Bob, Hey. how's it going, man? Oh yeah, it's good. It's good. We met a couple of times, me and this gentleman. Weza, 15 second area. shall we go to a 15 second there? No, not yet. I think Adele's got the timer. It's all under control. Do not fuck with Adele's timer. It's very dangerous. It's very, very dangerous. Okay, so how's it going, Bob? Yeah, good. It's all good. So your name is actually Robert Pisani. Yeah. Correct? That's my full name. Yeah. That's your yeah. full name. You're a DJ Yeah. slash librarian Yeah. slash world record breaking reader. Oh. We exaggerate. That's what I do for a living, my man. So, but you read. You're one hell of a prolific reader. You read how much on average? 12, 13 books a month. Okay, but you're also a librarian, so that's obviously gonna help you in your life mission. Well, actually, I don't read novels on the job, Okay. but it's still dealing with books. It's mostly children's books that I deal with. so you so- deal with mostly with children books because you're a librarian That's- at a school. Yes, exactly. Yes. Okay, but I'm still so Uh-huh. you finish work with books and then you go home and you get to Yeah, reading. yeah, exactly. Or I start the day with books as well because I read in the morning. Then there's the job. I Okay, go so home, run us through a day. So you wake up what time? around 5ish. So 5 a.m. He wakes up and Read. I read. read. Yes. Is that with like coffee? No, just read. I don't take you for a straight- smoker. No, not at all. Not no, a smoker, no, so no. you Sorry, just- my lungs aren't working. Your lungs, aren't? No. My lungs can't cope with. Can't cope with. that. No, whatsoever. That's actually a great thing, and you just get to reading, and that's for how long? For about an hour, roughly, something like that. Yeah. Okay, and then you go to your work, Yeah. Go to work. come back. And then read again. Do you do anything what- else outside of reading? Yeah, well, I bake. You bake. And Is that off a recipe book? Yeah, I do. Yeah, I use recipes at the moment. Yeah. Is it something you just got into recently, or? Well, I started in the pandemic, like most people did, and then it died for a year. But now I'm back into it. Oh, fantastic. Uh-huh. Speaking of baking, let me remind you, this podcast is brought to you also by Maypole, that do like incredible, you were hearing us talk about it, I think, earlier. They make this fucking incredible sourdough. They brought some to the studio last time. I ate a whole loaf of that chorizo shit, which is, it's not shit, it's anything but shit. It's chorizo, I think it's chorizo. Can you pull up the flavors? Yeah, it's chorizo, chili flakes, and red wine. Amazing. They also have sun-dried tomatoes and the black olives one. That's also good. I believe it's Kalamata olives, walnut, hazelnut, turmeric, and mixed seeds. Guys, it's amazing. Low glycemic index, so guilt-free as well. I'm quite health conscious. But back to your wondrous relationship with books. What kind of books do you look for? Fiction. I hate to use the term, but it's called literary fiction. But it sounds snobbish. But yeah, that's what I look Very for. pretentious of you. Yes. It does, yeah, it is. Yes. What's the difference between regular fiction, literary fiction? I didn't realize fiction was came in categories. That sounds so bad, but yes. Well, it's kind of, let's say this. How am I going to describe it? It's really difficult. Literary fiction would be fiction that tackles a lot of very, very deep topics. Okay. But it done maybe experimentally, things like that. Okay, deep or- topics like Or it can be anything from could be like racism, for example, or racism, gender, existentialism, anything. suicide, Yes, something that is a something bit like- heavy Yes, and needs a lot of slow yes, cooking. the process. Yeah, exactly. What do you think of Ayn Rand? Oh, confession, I've never read her. You never read Ayn I've Rand? never read Ayn Rand. Okay, I just got to, I started, Atlas Shrugged. Okay. I'm still processing it. I was just wondering what you thought. Do you know what? No, I wouldn't say what put me off her, because I read not American Psycho, Less Than Zero by Bret Easton Ellis, and all he does is make fun of her in nearly every page. So okay, Look, I have a few friends that love to just deride Ayn Rand. Okay. When you watch her, I don't know if you've ever seen those interviews of her in black and white. I forgot I what haven't. show it was. No, I haven't. Like she was on primetime American TV, Mhm. and she does come off a bit cartoonish, a bit like not theatrical. She's just like stereotypically Russian accent. Okay. And very harsh in her tone and her grimace, like all the time she's like this. So she's easy to make fun of.
Literature-wise, I don't know, man. I'm still like in the first 40, 50 pages. So it's okay. Anyway, so back to you. So literary novels are, and is that what you read exclusively? Almost, yeah. Well, I read graphic novels as well, and Okay. cookbooks. And that's it. So literary novel, graphic novel. Okay, and after when did this start? Why did this start? Oh, when did it start? When did it start? Well, okay, let's say this. I started reading literary fiction when was at school. We did Brave New World. That started it. Okay, That Aldous started. Huxley. That started. Yep. That started it all. Did that hook you in? Yes, it did from the start. It spoke to me. Okay, what would you say drew you into that book particularly? Okay, because that book explained everything that, let's say this, you're an angry 15-year-old, everything is, bothering you. And that book, just goes into everything, like you being an outcast. Back then there was cloning was happening. There was the thing with Dolly the sheep. With the sheep, yeah. It mentions that, It things like mentioned that many years in anticipation. Yeah, Okay. exactly, 1930, yeah. 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 Okay. All right. Or even So that's what. So that's what like drew you into it. I had kind of a similar effect with a dystopic novel, which is 1984. Yeah. I went through that same point. I remember when I was reading it, I was on the way to London, and I was in London, like I was on the plane, and I landed. I'm still reading this book. I'm walking behind a friend, I think, and we walk into Sainsbury's. And I'm still reading this book. I'm waiting to pay at the cashier, and there's no cashier, it's just a machine, and I'm like, what the fuck is going on? Yeah, there you go. You know? He Uh, predicted it, yeah. Yeah. How did they do that? Uh-huh. How did they do that? So, which was it like once you were into Brave New World, you just like started to pursue literary novels? Did you do that through like Aldous Huxley or? Yeah, that's a really good question. Yeah, okay, no one's asked that. Okay, so what happened was I was reading Brave New World, and I just started reading dystopian or dystopic novels. And then that kind of branched out. Then I got tired of that, even though I still read them to this day, but they're not as good. I don't know, they feel forced. And then I What just does started the branching dystopic out. novels today? Yeah, they're, I don't know, that's, Is it because you can't like outdo the world we're currently living in? yeah, in a way. There's a lot of been there, done that. Yeah, they follow a formula. There are some really good ones, but on the whole, they're sort of, I'm a bit disillusioned with them at the moment. Yeah. Okay, so you went into dystopic novels Uh-huh. first of all. Yes. Did you read any of other stuff by Huxley? Yes, I did. Yes. Doors of Perception, perhaps? I've read Doors of Perception. I've read Island. That one I really like a lot. Island I did not read. Island is the Okay, we're going to have to take like a list of shit that he's going to tell me to read. So, Island, Yeah, Island. What he does is he takes all the elements of Brave New World, okay. where they're bad in that book, they're good in that book. That's amazing. So, yeah, because things are not Yeah. monolithic or whatever. Yeah, exactly. That's Mon- amazing. How, that shows talent. Then there's Ape in Essence, which is okay. And Eyeless in Gaza, I think I read. If that's his, yes. But I didn't like that one too What's much. that? I think Eyeless in Gaza. But I should not I'm read not that. sure. I I could make should a mistake, definitely but, read Island, though. But Island is brilliant. Island by is brilliant. Aldous Huxley. Yes. And obviously, if you haven't read Brave New World, Yeah. definitely a book you should read. Speaking of dystopic novels, dystopic series. I recently watched that dystopic series. Do you watch series at all? I do watch TV. Yeah, I do. Do you indulge from time to time? now and then? Yes. You stream like Netflix and Yeah, I've got Hulu Netflix. and all that stuff. Netflix, Did you watch that one with what's the name of that? It was like an 8-part series. They're gonna do part 2, where they implant like a microchip into people's brains. Okay, that's not new at all, but segregated. Succession? No, Succession is no. the billionaire one. That's Okay. insane. Did you watch Succession? No, I've heard Insane about good. it. No, شو اسمه dak il-series dak li meta jitlu xogħol jinsew x'ħaj għandhom bar. Severance. Severance. No, I Did haven't you seen know it. what Severance? Yeah, I know what it is, but I really want to see that, but I haven't had the time. Mind I will. blown, bro. Mind know, blown. I know. Great piece Uh-huh. of literature. Great piece of literature. But so back to the books. Uh-huh. So you went from Huxley to dystopic novels. You're like, meh. And then what? Then I read a book called What a Carve Up, and that's it. That was another life changer.
by Jonathan Coe. It is brilliant. I'm always talking about it. What a carve up. Uh, Okay, on by my Jonathan list. Coe. It's brilliant. It's brilliant. And that branched Oh, out. and what's that about? It's about this royal family, Okay. not royal family, an upper class family, Okay. and they infiltrate every single aspect of society, being the food sector, media. What era is this set in? It's set in Thatcher, England. It's set in Yeah, Thatcher, 1980s Britain. Yeah. Okay, fantastic. Yeah. Okay, And the book was written in 1995. So okay. and there's this guy who's trying his best. He needs some money, so he's trying to write a biography on each member of the royal family. And in the end, he goes insane because he finds out that his family was affected some way or another by this royal family. By this upper class family. This upper class family. Okay. Yes. All right. For example, his dad dies of some disease by eating too much processed meat, and we find out that one of the brothers or sisters owns a processed meat plant. And it goes on like that. But it's all linked to a film called What a Carve Up, which he saw as a kid. Oh, okay. All And right. the family had a part to play in that too. Yeah. so- Yeah. It's brilliant. It's And brilliant. that's such a modern theme, But no? it's super readable. Anyone will read it. I've had 100% success with that book. So What a Carve Up is the other Uh, book. What a Carve Up is the other book. And is it like humorous? Yes, it is Oh, funny. okay, it is It's funny. funny. It's funny. What's the It's name of the funny. guy that wrote it? Jonathan Coe. Jonathan Coe. How do you spell Coe? COE. C-O-E. Jonathan Coe. What a Carve Up. Okay. Maltese literature. Yeah. When did you get into that? Okay, so actually I got into that recently. At first when I was in my early 20s, I read Rihisfel. I really enjoyed that Who's that by? by Peter Malak. Okay. Yeah, okay. It's really good. It is really good? It's really good. It's really good. And I read that, and then I read Simon Bartolow's series of. It's a trilogy. Al-Fiddin. I think it's a Fiddin. Yes. Al-Fiddin. It's a Uh-huh. fiction, right? Yes, like yes, it's like Uh-huh. wondrous fiction. Yeah, it how is. that Yeah, fantasy, yeah. Yeah, fantasy. Yeah, That's the yeah. word. Jesus Christ. And- Me and words. So, what's Rihisfel about? Rihisfel, it's a teenage, I would say a teenage mystery, from what I understood, because my Maltese wasn't that strong back then, so I got bits and pieces. For me, it Where was are you about from teenagers. originally? Canada. I Okay. lived there for 14 years. Okay, so you came here when you were like 14, 15? Yes. Uh-huh. Okay. So for me, at that time, but I could have misinterpreted, it was like a murder mystery with teenagers, so on. Again, I have like to reread it. Human, okay. I have to reread it. That's, But you said it was but good. that started it. That So you said it was started good. Uh-huh. What was good about it? The way the writing was, because I started out at school reading the Trevor Zara books, Mhm. which were adventures. Then I tried to move on to Rihisfel, even though that was difficult for me at the time. Okay. I did appreciate the Maltese. Then I stopped for a very long time, and then during the pandemic, I read Fitishni by Antoinette Borch, which I Okay. loved. I thought it was great, and that got me on the path again. Shit, I think she sent that to me to my house. I haven't read it yet. It's great. It's great. It's a very well constructed book, Okay. very tight, Yeah. and that's what I liked about it. That I- everything fits. We talk about on this podcast. Uh-huh. We talk about Antoinette Borch a fair bit. She's one of our proofreaders, but she's far more than that. She did a translation of the Andrea Camilleri novels. Yeah, the the first ones. you know, like she has this one Il Forma tal-Ilma, which is like the series is of this Inspector Montalbano. Montalbano. She does such a fantastic translation of that. So enjoyable. Listen, we have a question from a guy called Carl Mercia, who's one of the people following. Do we have someone that's coming on after Bob? Yeah. Okay. So Carl Mercia is asking, have you read Infinite Jest? Oh, that is the book that has defeated me Has so defeated many you? times. Explain. Infinite Jest. I want to read that properly. Okay, so Infinite Jest is this experimental novel. Okay. Okay, it's about a tennis academy. A tennis academy. Yes, Okay. it starts out in a tennis academy, and there's one of the characters, a relation to him, creates this film, and anyone who sees it, I think, dies. But that's how far I've gone. I've gone 300 pages. Now, the thing with this book is that it has footnotes.
half the book is 1,000 pages, and about 400 pages consist of footnotes, and those footnotes have footnotes, and those footnotes have footnotes. Plus, the type is this big. Oh, shit. And the way David Foster Wallace, he writes he doesn't, it's, you have to sit there and concentrate. I wasn't in the right frame of mind when I tried to read that book, but it has defeated me. Every time I try to read it, I stop at the same page and I say, no, not now, it's tiring me out. And do you have to read those footnotes? Yes. Like, I always skip the No, footnotes. No, you have to, because those form another story which are integral to the main one. It's quite a book. I've Sounds read like work. It is work, yes. Sounds like But work. I don't mind it in some novels, because I've read his first one, The Broom of the System, which is brilliant, and his essays are great, and his short stories are brilliant. But Infinite Jest, that defeats me every single time. Jesus. Every single time. And you're a reader with real stamina. Real stamina. It frustrates me that I can't get Is into there that. anyone that we should be looking out for from the Maltese literary scene right now that we should be yes. reading? I would say Who's that? Nadia Mifsud, Zifna. Oh, Zifna. It's translated in English. It's Dancing on a Cliff Edge. Fuq xifer l-irdum? Yes, Zifna that's fuq it. xifer l-irdum? Yes, Zifna Schiffer. Zifna f'xifer l-irdum. That takes Maltese to different territories. It is Yeah? brilliant. It is brilliant. I have Nadine? never Nadia. Nadia Mifsud. Nadia Mifsud. I have never seen. I've never read Maltese done in that way. That's Oh, wow. It's- Okay. I'm curious now. uh, All right. You know who published it? Merlin. did. Merlin published it? Yes. Okay, those fine people at Merlin, we're going to have to go get a copy of It- Nadia Mifsud. Uh-huh. Just, do we have time for an anecdote? Jesus, she's so rough. All right, Bob. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Anyway, Thanks the last for time asking me and this guy met was a crazy house party. It was meant to be for 10 people, turned out to be for 400. It's interesting that someone's yard. Yeah. Okay, It grew. Yeah, it grew. it grew out of control. Out of control. All right, okay. man. Okay then. Bob, thank you very Okay, much. Thanks. All right, Bob, that was DJ Bob, world's most prolific reader, or at least Maltese for sure. Sup, we're gonna go into a 15-second break, mother. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjan kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Are we rolling? We're rolling and we're rolling. Okay, no panic. All right, sorry, it's all under control. It's all under control. Nothing happened. Sorry, good. Luciano, what's up? Shana Zibi. Oh, I know. Ġejt naqasa when they got to go within speak to you. To come say hi. U mela, mhux Imma ikun nitkellmu mela ħafna inti. Ekku, minn daqshekk ma- You nurse my wrists. Kif inti, all right, aħjar. All right, ħafna ħjar. Issa anka bħal mux naqajs bat set namel ħafna planche pool. Imma peress li issa waqt il-temperatura kisħa planche pool ukoll. Completely manageable. So yeah, you really nurse my wrist. Isma għalek, dresa ulu, għara kif għanna bżonnu. Insomma, mur resqek li l-ekostija. Mela, kif qiegħed? Tajjeb hekk? Għanna nitkellem lu. Hello, testing. one, two, Tajjeb, three. thank you. Mhux hekk supposta. Luċjan, x'inhi relazzjoni tiegħek mal-qarja? Jien għandi gosti varjati fejn jidħol qari, ġifieri mostly l-iktar li nħobb naħseb iktar awtur li nħobb huwa Stephen King. Okay, all right. Però mbagħad I shift anke pereżempju stadni kif xajt set kodba ta' Terry Pratchett. Terry Pratchett Terry x'kikteb? Pratchett huwa iktar fantasy. Per eżempju, ktib li xaħat mhux kulturat bħali kun jaf ta' Terry Pratchett. Per eżempju, Terry Pratchett għandu series li huwa Discworld. Basically, it's an alternate universe. Li He's huwa very comical. U the Discworld huwa series hemm series ħafna kodba differenti. Discworld. Yes. U basically inti għandek x'ismu. It's an alternate universe li basically d-dinja hija forma ta' disk fuq dar ta' erba f'kejren f'spazju. Da semmiu li Carlos, dak li nikteb miegħu. Inti Carlos ġilt qed miegħu? Carlos de Battista? Ma jħobbu ħafna. U l-King jħobbu ħafna u King perswadini nibda naqraħ. Jien l-iktar li joġobni ta' King da series tal-Gunslinger. All right, Dark Tower series. Dark Tower series. Rajtu inti? Dak feħ seba kodba, rajtu darbtej. Rajt is-seba kodba darbtej. Għax dak ir-raġuni kienet li ħarġu over a period of time. L-ewwel ktieb Gunslinger huwa qasir ħafna. Pero kitbu fuq xi 12 years.
Sewa. U mbagħad meta ħareġ l-ewwel ħareġ sa' ħamsa u kien baqa' l-aħħar tnejn. Però meta ħarġu l-aħħar tnejn għadda perjodu ta' żmien mill-oħrajn. Allura ovvjament kemm terġa' taqrahom inti tgħid ħanerġa' naqra kollox. Biex terġa' ġeddet il-memorja. Huwa interessanti ħafna x'huma miktubin over a period of 27 years il-kodba kollha. Wow. Allura tibda ssib kodba oħra within those series. Per eżempju, ktib minnhom imorru f'dinja fejn kien hemm marda qerdet ħafna nies u mbagħad tibda tirrealizza li tsepara l-book li kiteb in The Meantime The Stand. Li huwa l-aktar kbir oħxon li għandu Stephen King. Inti hemm ħafna dak tibda tara, per eżempju, dal-perjodu kienet jikteb dal-kodba. Le, jena fantasy wek ma tantx inħobb. Imma Carlos għalli aqbad da The Dark Tower series l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed jismu The Gunslinger, insejt kien jisimha. U Madonna kif taqra l-ewwel page. Fucking hooked. One. Daħħtu dit għandi kodba korrekt. X'inhu huwa? Konti tinawilhom la għandi kodba. Jien wasalt sa xil-4 minn għalija. The Wolves of the Kalla naħseb. Insejt kien Għandu jismu. għandhom ismi strambi mbagħad. Forgotten the face of your father. Kont not ngħidlu. Anyway, inside jokes. Roland's fantastic. U Roland huwa fantastiku wkoll. Għax, meta bdejt naqra l-Roland, meta ltqajt ma' Roland, kien meta vera bdejt insir nafsew il-Andrew Falson. U Andrew Falson u Roland għandhom l-istess rasi jibsa. Għax inti tiftakar hemm dik il-parti f'The Gunslinger fej jiġu dawk il-lobstrosities u jaqtawlu subajh. Histrija finger. U Andrew ovvjament għadda minn ħaġa simili ħafna. Imma bl-istess with the same mindset. By the way, Luciano huwa Patreon, bro. Patreon. What a fucking legend. Fuck it. Patreon.com/ġomallija. Okay, mela, ġviri Stephen King, Terry Pratchett. U bħalissa my current book li qed naqra waqt li kont issuġġerejt inti fil-fatt li huwa Sapiens ta' Harari. Dak mhux fizzjoni xejn huwa. Għalkemm jitkellem ħafna fuq il-fizzjonijiet. Eżatt. It's a fun way to read about history. Però mbagħad fl-istess ħin bħalissa tinsegwi series ukoll li kien fuq Netflix. The Ancient Apocalypse. Ta' Hancock? Eżatt. Okay. Hemm ċertu affarijiet li dejk jisommu man-line. Huma paralleli. Toħra li tibda tejteħa, speċi Harari he questioned why these happened. U liħor he's questioning them in a different way, maybe there is some sort Per eżempju? Anki di per eżempju tal-tempju ta' Göbekli Tepe. Okay, ħawad dik. Ta' Turkija insomma. Eżatt. Il-mod speċi kif il-timelines kif qegħdin ta' 9500 years before Christ, etc. Again, in normal history, ma taqrawx dak l-affarijiet, imma ta' Harari ġa qegħdin imsemmi in it's not something completely new dak li qed jgħid issa Hancock fl-istess which makes it more interesting. But again, anki kif ġara Malta sa ċertu punt, fis-sens ir-risposta għal dak is-series huwa eżatt dak li qed jgħidu li jagħmlulu kullimkien l-archaeologists li they're shutting him down by saying isma' This is not the official story. Ma tafx it-tejti. Ma fl-istess ħin dejjem smajna di da bdew fi żmien il-preistorja, però ma nafux kif ġara jew għamil ġebem. Issem xi ħadd li jekk xfilet tibqa' jsib risposta u forsi hemm risposta li tista' tkun plawsibbli min ma nafux. Jalla għasib u għataz li timmer taftit iktar. Just being shut down by the mainstream archaeologists tipux. That's worse. Li jena rajta xaġa vera stramba, to be honest, jisu l-akkademja din dejjem irbatta ma' xjenza. U xjenza biexej għajr biex font infinita xettiċizmu. Li dejjem inġeddu biex dejjem insiru nafu. Pero nasib bat fis-soft sciences nasib jista' jkun hemm naqliktar referenza spiex għal dak il-mistoqsijiet. Fil-familja tijak, il-qari kemmu rajtek għaw, int ma l-familja li sawa rajti jena? Bil-mara u z-zajga Louisa. Il-kbiga minn dejjem tħobb, il-kbiga għanda 15 ġulja. Tija l-kodba anki minn mizajga ġvit nejdi umma, given a choice between buying a toy and buying a book, ħafna darbi they go for a book. That's great. Għatma kelli, I don't complain, ġanki z-zajga ma toqoġ bija qabel taqra la sew, qabel torqot. Tal-ġen. She goes into exhaustion, tibqam għajma. Tal-ġen. Awturi Maltin ġili esperimentaj bċaħġa. Li kont inħobb naqra ta' xismu ta' Herbert Ganado il-ktipaw. Rajt Malta timbidel, kont rajtu kwa.
Herbert Ganado rajt Malta tinbidel. Pero kont Link below. nħobb naqra wkoll ta' Emilio Lombardi, li they're more classical. Bħala kodba. Dak is-sens ta' l ħaġa mill-Malti daqsxejn iktar mhux antik, fis-sens iktar klassiku, il-mod kif jikteb. U anki l-mod kif idaħħal pa' speċi letteratur dak l-istejjer tiegħu, dak il-famuż il-kavallier. In energy qatt ma qrajt xejn ta' Emilio Lombardi. Onestament naħseb l-ewwel li kont bdejt nitħajjar għalihom għax fi żmien fuq ir-Radio 101 naħseb kienu jaqraw dak l-istejjer kienu b'xi ħadd jaqra romanz. Sewa. U ġieli kont inkun il-ġim ta' qalu ninserta ħadd nisma' biċċa li ħankompli nisma' u kont nieħu interess fil-ktieb, kull ma kont inserta huwa nofra, ġieli kont letteralment qed nisma' few pages from a book. Imma mbagħad kont nagħmel mental note għal x'ismu l-ktieb and I would buy it għax kont insibu interessanti. Dawk ix-xandiriet vera kellhom xi ħaġa stija mistika hekk, romantika, da li kien jaqra Peresso. Kont nintefaħ dejjem nanna jien kienet qed tismagħhom ġieli, jew anke kont nħu gost pereżempju nispiċċa x-xifta bil-lej. Mbagħad tixal ir-radju jkun hemm xi xandira. Jew dawk jew nkella dawk tad-dentist hekk ikun hemm id-dentist jew kien hemm ħaġa oħra klassika fuq il-101 imma x-xandira dik il-biċċa li jġibu tal-mejtin. Kienet anke l-mod kif jaqra l-dan. U l-antiċipazzjoni li bijanna kienet tistenna dik il-parti tax-xandira kienet ċaġa ftit morbida. Spiex ta' ħanara minn miet, ħanara iftaħlu. Mbagħad isek tiġi żappuntata x'flok qallek minn miet jgħidlek ħalaq sena li mejt dak. Dak nafuh. Dik doppja ma interessanix. Mela, xi messaġġ hekk għan-nies li ma jaqrawx nagħtfok naqra on the spot naħseb jew. Ma fhem il-qari work ta' ħaġa bażika naħseb ġifieri at the end of the day jekk ma tinformax ruħek tqول qari. Tikteb ukoll inti? Not really. Mhux biex tippubblika? Le, qatt ara meta kon żgħir naħseb kelli dak is-sens romantiku żgħir, fis-sens qed ngħidu twejt f'13 tkun għadek dak il-boja, dak tinteressa ruħek fit-tfajliet forsi hekk u tibda nikteb poeżija hekk għax dik ħassejt hekk. Allora stop there. U daw il-poeżiji li sabu triqthom għand. Ma sar minnhom, ġifieri x'imkien il-Malta probably. Qatt ma ddejthom il-tfajla biex. Ma kienx hemm dak il-level ta' gazz li tagħmilha biex ittieħel. Naqqas li tħallija fuq l-adba u titlaq tiġri pereżempju. Però to be fair kont noqgħod attent, kont nagħmilhom meqjusin, ġifieri skont ir-rima, skont il-vers, ġifieri. Kont iżomm it-teknika li jiena onestament qatt ma fimta. 13 il-whatever. L-endeka sillaba. Semmek nasal. I thought I was on a roll, but I wasn't. But that was my touch of writing. Stop there. Stop there. U għazdjar, jew hekk ma żommx. Le. Jien għandi xort mimos biss nżomm affarijiet li jridu jfakruna sirt ninsa. Ma fuq ċek tikteb l-alla, mbagħad. Ejju, mbagħad nħobb ninvolvi. Pezza kwestjoni żgħir. Ejju, naqaxewka kultant. Tajjeb, ma dak l-iskop. utli ħafna l-konverzazzjoni, jekk kulħadd jgħod jaqbel ma' kulħadd. Fatt ġieli ma naqbilx ma xi ħadd jikteb fuq Facebook u niġi blokkjat pereżempju. Ma naqdlawx kontroversi l-lejla. Imma għandi xorti ngħid li jiena u David Grek konna It-nej eżiljati. Huwa medalja dik. Isma, għajr da mal-digressjoni qabel ma naqgħu fil-qiegħ. Mela, għajr il-ktib ta' da Ganado. Xi kod boħra Maltin li qrajt nistgħu nirrakkomandaw? Ma niftakar xejn partikolari reċenti, imma l-aħħar intfajt iktar anke fuq biographies ta' futbol u hekk, ġifieri li m'għandux x'jaqsmu ma' Malta dawn. Importanti nsaqsik fakit qegħdin live u bħalissa dejja World Cup u minn qed iżżomm. Actually, ironikament ma tantx qed inżomm ma' xatt. Nissimpatizza mal-Olanda to be fair. Meta kont żgħir kont inħobb nżomm ħafna mal-Ingliżi, imma bagħad iffissajt iktar milli kont fuq il-Liverpool u l-Ingliż isni ma tantx bqajt minn dak taqsib. Issa jista' jkun għax hemm il-mentalità Scouse not English, allura X'mentalta? L-Ingliżi Scousers ma tantx ma jħossuhom Ingliżi ħafna ġiedu. Xi ħossuhom mela? Jħossuhom Scousers li huma razza lihom. Huma n-nies minn Liverpool, it's a nickname they have. It's coming from a particular type of food li kienu fi żmien il-portijiet u hekk. It was the Scouse. What's the food? Issa kważi s-soppa tal-armla tagħna kien xi ħaġa mixture li żmien tal-foqra kien. Imma baqgħet xi ħaġa li huma msemmijin allura they call themselves the Scousers. Okay. It's a
mux inflicted imma Però mbagħad hija self-naming. kollha jirreferu għalihom postijiet oħra jirreferu għalihom bid-disprezz bija Però ma Liverpool tant ram ħafna kemm il-Gvern ċentrali u hekk li they sort of digress themselves from Għax inti anke tpenġija li mort tagħmel għan ġampol. on the process qiegħda bħalissa halfway through. Work in progress. Yes, il-ġimgħa d-dieħla rrid ġambu l-estija. Simili ta' Il-bija ħadni ġej mill-Liverpool ukoll. Eżatt, għax inti fan bi. Storja simili ta' di kienet meta l-Arġentina labu mal-Italja. Ġo Napoli u l-Arġentina kienu mill-Maradona. Rajtu dak il-dokumentarju? Kienu il-Naplitani zammew mal-Arġentina da kienar. Maradona kien Alla. Wan kien Alla u tu kienu jġerħu l-istess trattament li jettaj tal-Scousers li għal-jom. Ġifri, inti meta taraħ dak il-dokumentarju tħoss da sens ta' vendikazzjoni kbira, meta jerbħu, għaxuma kienu d-downtrodden tal-Italja, spiex, ta' kienu għajru maħmuġin u kriminali. Ma li Liverpool li kellhom anki fi żmien taċer. Meta kien hemm id-diżastru l-inċident ta' Hillsborough, meta kien hemm ħafna fans li mietu f'Liverpool, kienet semi-final f'Nottingham. Però kien hemm problema li l-żball sar mill-pulizija li l-lum il-ġurnata ġbin recognized li sar mill-pulizija x'daħlu n-nies in a rush. Però dak iż-żmien l-istorja mill-pulizija mill-Gvern ċentrali ħarġet in-narrativ fuq il-fans li kienu fis-sakra li letteralment li nies li tisirgħilhom CPR fil-ground nis fis-sakra ma jagħmlu pipi fuqhom, u ħarġet fuq is-Sun li s-Sun ġiet ibbojkottjata minn dak iż-żmien ngħidu fin-1989. Nixtieq. Iż-żmien taċ. Allura huma kompletament ħadwa kontra, u taw għamlu 30 sena jiġġieldu l-familji tal-vittmi 197 people li fiha. Li kellek minn tfal ta' 11 sena l-fuq. U huma metu bi-stampede? Bil-rax, għax huma kienu s-sistema, il-grounds kienu mal-in with pens tal-ħadita kizmin. Ok. Allora inti meta flok daħluhom għax kien hemm ħafna, fetħu l-gejs li minn fuq supposta ħarġu flok daħlu. U n-nies li ta' 4 pens daħlu fit-tnejn. Il-lobba bidiet kulħadd birga s-saħħa nara l-lobba u nista' qudiem nqabdu. Mistija. Allora spiċċaw minn fgat, ngħidu mill-11 years old il fuq, ġifieri kellek tfal. Ġesu. U daw kellek nies li għamlu 30 sena jiġġieldu li ma tibqax tidher bħala accidental death. Imma li kien nuqqas tal-pulizija. Mhux hekk? Alright. Mela, isma, sar il-ħin li naddu għal-mistiden li mist qabel ma nagħlqu miegħek għal sirt patrun. Kif tista' ma tkunx patrun. Jiena oriġinarjament bdejt just il-level ta' bro u kont insegwi, ma mbagħad ħassejt li ovvjament the project is so worthwhile to support. Importanti li għandna nuqqas ta' diskussjoni ta' kull levels fil-pajjiż. U rrid inkun anke parti miċ-ċett li nieħu rasalla fiha. Maddon. Dik iċ-ċett it-tep 200 messaġġ Maddonna. 178 kelli at one point in time. U l-kbira għat li minti ħatoqgħod taqrom wieħed ice cream truda ma Tara fejjem xi erba' jkonzek jaħarqu tajt eħena sepok nista' nwieġeb. Nara l-ġifs ta' Adrian u hekk nara fejn. Wajdu ma reġa' kommentalek fuq l-qalzit. Lim qalzit. Dak tal-NFL. Għalfej, x'in problema bl-NFL? Min qed jikkommenta? Adrian? X'daħallu ħarriġlu Adrian fuq il-qalzit tiegħi tal-NFL? Ma nafx. Xidja. Inti fil-każ tfallu dik il-ġifs tal-fellus. Tal-fellus ta' Kirsten. ċetlija! Ma nistax għawek. Mela. Issa jek tinu tkun tafu xinu l-fellus, tu titlu Patreon sa' segwu ċettu. Xalli. Kun taf xinu l-fellus ta' ġon. Mela, Luċan, grazzi immensament. Nkomplu fuq ċet, xinu għa? Kollu bżon kellimni jalla ma jkollu bżon. Le, ma nġiħdejkom għal-baz, jena baz. Star treatment namlu, l-ekem. Oh, yes. But maybe we shouldn't say that too much. All right, okay. Thank you ħafna. Thank you ħafna, Luċjan. Min imiss, il-maħan kelmu. That was the least elegant offset movement I've ever seen in my life. But you're big and beautiful, my friend. Good luck. Boom. X'kissirna. Mela. Minimis, who's sitting with me now? Isma, can I get one coffee? Would you like some coffee? Yeah, in the mic, because I can't hear a thing. I just had one. You just had one? I'd like some coffee and some water, please. Yeah, you're actually going to work for a living, Kylie. Welcome. Okay, so Mr. Gattallo, how are we doing? Very well, thanks. Listen, I'm curious. So first of all, let's line this guy's mic up well. Wait, can you line them up just to make sure that audio is fine and everything else, please? Paolo, you gonna come say hi? You gonna come say hi? Paolo's gonna come say hi? All right. Thank you.
It's this that's a bit short, actually. It's the it's the extension cord for the headphones. But I think, listen, I think Luciano just pulled the whole chair back. So I think we need to pull him a bit more frontal. Coffee? Yeah, we'll get comfy. That's fine. Cheers. Thanks. All right, are we good? Matt, how's his headroom? All right, we're all fine? We're all set? We're all good? All right. I'm curious, listen, is Gattaldo like your nom de plume? It is. It is your nom de plume. Okay, so it's not like Mr. Gattaldo? No, no. No, is Gattaldo is your nom de plume. Yes. I am correct in saying that. Like Okay. Madonna. Like Madonna. Like Madonna, I like that. All right. So obviously, you know, most people know you. Well, recently we've heard about the book that you've written in relation to Daphne. Could you tell us why you wrote that? Okay, I mean, I've told the story a few times, but it's really, it was thanks to my niece. She was 7 years old when the assassination happened, and she was listening to an adult's conversation between, you know, the family, and she asked me. She came up afterwards and said, "Who's your friend?" And I tried to explain not just about who Daphne was as a friend, but also what she meant to Malta and what journalism in general means to democracy and to our freedom in particular. And afterwards, I thought, oh, I'll try and write something in simple terms that a 7-year-old would understand. And I started drawing as well, and you know, from one thing to the other, the book came. So how do you explain the importance? Is the mic okay? No, it's not okay? Okay, we're going to have to move you a bit again. Shall we move him or? Yeah, just move close. Just try to get as close to the mic as possible, because we have to keep. The thing is that, oh, mom, it's my mom. Because the thing is we have to stay as close to the mic as possible, because we have to keep it as low as possible, because otherwise it's going to pick up a bunch of ambience from all the people over Does here. this sound fine? That sounds much better, actually. Yes, that sounds much better. How do you explain the importance of journalism within the context of a democracy to a 7-year-old? Well, it's very simple, really. Like if you were offered 2 bags of, and you were told there were sweets inside or whatever, you know, but you couldn't see what there was inside, and you had to choose before you actually opened one. A journalist would be the person who tells you what each bag contains, and so therefore they give you the information that you need to be able to make a decision, a choice, because otherwise you don't have a choice. You think you have a choice, but you don't unless you have the information. Obviously, there's a whole idea of, you know, holding power to account, because when power is not bridled or like scrutinized in any way, it turns to run amok, and you get, you know, you get too many people or too few people generally with too much power, and you know what happened with Daphne basically ensues. It does. Yeah, I mean, but explaining it to, as you A said, 7-year-old. a 7-year-old is not that simple. And in fact, because the book was published in the UK, but then it was published also in America, and in America, I did get some feedback that wasn't as positive as the one in the UK. Oh, interesting. And in terms of, because they thought there wasn't enough information in it. But I wanted to, because the book at the back of it has a sort of a section which gives a little bit more information, but it's aimed really at adults, the parents or whoever. The is back with the section is? child. Yes, the back Okay. section. So because I wanted it to be sort of the basics, to understand what
what journalism means, but without going too much into detail into sort of the cases that Daphne went into, etc. It would have been way too complicated. Way too to go complicated, in. perhaps a bit Yes. not gruesome, but in a sense, it's way too complicated for most people actually. Like the things that she was investigating were some of them extremely sophisticated to understand, like shell companies and that. So obviously for children, I guess you're trying to just impart the general dynamic so they understand it when they see it later in life, I suppose. Yes, and it's also to sort of encourage them to think that first they need the information, but then if they believe in something, they need to fight for it. And because there is a part to Daphne that was also activism to a certain extent, no? And Yeah, definitely, I'm thinking out 100%. loud here, but No, definitely, Yeah. 100%. 100%. I'm interested to know, like, what kind of feedback you got. Well, it's been released in the UK, in US, Malta. And the feedback varies from territory to territory. Oh, definitely. I mean, Malta is a case, completely different because Yeah. obviously it's a very personal and very divided place, in terms of. Who Daphne was who and Daphne was. Yes. what she meant. And what concerns me, because I'd like people who actually think that Daphne was the worst thing to happen to Malta to actually not only read the book, but I'm not talking about children here, I'm talking about adults, but to actually go and read her blog, for example, because they go on and on about, people go on and on about sort of that she was cruel and that she said certain. I think if one is aware of how journalism works abroad, let's say about public figures, and when certain things in their private life impact their politics, etc. Yeah. So those things are important to report on as well. The event, So, launch of the 2022 Novels Okay, for we'll let that contest for a moment just starting now wash at over us. Novels Hub. Can you still hear us? Can we still keep talking? It's fine. Yeah, she stopped talking. All right. The event, Or maybe not. launch of the 2022 What's she selling us, this woman? Literary contest is starting soon at What's the starting soon? Novels Hub. Okay, guys, just to remind you, we're here. The book fair is here from the 23rd to the 27th. We're here today for another couple of hours. So anyone that wants to come over here and have a chat with me is welcome to do so. I'm here till 10 p.m. Am I here till 10 p.m.? No, I think I'm here till 8:30. But I can be here till 10 p.m. I don't care. Okay, so let's go back to the different kinds of feedbacks that you had over territory. Obviously, Malta, very divisive. And perhaps we can also talk about other books in relation to Daphne later. What about the UK and the US? What's okay, both in the UK and the US, I think the most feedback I got was from educators. You get the odd one from activists as well, but mostly it was educators who found it an important book to actually present in class. Oh, okay. To actually impart certain certain information and certain principles on for children. And also there was, for example, there was some interesting feedback from a lecturer at university in a UK university who was actually teaching young Chinese women okay? who were studying journalism in the UK. Now, these were obviously privileged Chinese young women, Okay. in the sense that they came from rich families, I assume, etc. And I hope I'm not saying too much here, but he told me about it because he had won some award for his This his particular work. lecture. So this guy Yes. was teaching. Was a professor in journalism. I'm understanding. Yes. Okay. And he was using the book as an example to them
because obviously you're talking about people whose languages are different. So there was a language language is basic, barrier. yeah. So It's given easy. the simplistic way in which it's written for children, Yes. it was far more accessible for these Chinese students that were you know, learning journalism. And what was the feedback there? The feedback there was, it's difficult to say because I mean the feedback was positive from these young women, but it's difficult to say because it's a different culture where you don't necessarily say what you think. or Yeah, whatever. sure. But yeah. there was also another example of this particular English teacher who was teaching English to foreigners, and I think she had a Korean, Okay. a Korean student, and she read the book to her, and she lapped it up. I mean, she really could kind of see the parallels with her government, Of or course. with you know with and also with journalism in her country and Yeah, Australia. I think most governments spoil in the same way, you know, over time. Once they've achieved status quo and they want to maintain it by any means necessary, I mean, they kind of, there's a playbook. There's a playbook, and they just keep reading off the same hymn page or whatever. It's curious to understand how a lecturer would have gotten their hands on your book. How does that happen? I assume that you know, I mean, the publisher would have had it in all the bookshops and stuff. I mean, I don't know exactly how that works in terms of distribution, etc. But it's You my- don't get into all of that. No. Who published the book? Otto Barry, originally Otto Barry Books. It's a small publisher, but I got in touch with this publisher through, it was Amnesty International that, okay. that sort of worked a lot to get Have you the- read any of the other books about Daphne's life work, like the Murder on the Malta Express? I have, yes. Yes. Yeah. What did you think of those? I get them confused because there's a couple of them, but the murder. So there's Murder on the Malta Express, which is the one by Sweeney, Delia, and the Italian guy. Roberto something. Yeah, the guy that Yeah. that wrote. From La Repubblica, I think. Yeah, the Yes. Repubblica guy. Not the Repubblica, because Delia is always also. No, represents Repubblica La as in, Repubblica, the the- newspaper. yeah. Yeah. Yes, no, that was really interesting, and I because I knew Daphne, but that doesn't mean I know how things were working out How afterwards intense or how it- intense. yeah, it was. that- So crazy. it was very interesting to read that. Yeah, such a page turner. Yes. Such a page turner. I couldn't put it down. I was waking up at I was falling asleep at 3 a.m., wake up at 5 with the book on my face, continue reading for half an hour, sleep again, wake up again. Yeah, it was just, And I think they took different sections of the book or different sections of the story. and yeah, they, but the narrative was just so, it's like one level of intensity on another, and you know how it's going to end. And still you're hoping like, okay, stop doing that. This is you're opening, yet another war front. And you admire what she did for democracy, but you're also very weary of, knowing that she's making powerful enemies every step of the way. Okay, so what are you up to right now? Are you writing some other things? I am, but I'm a great procrastinator, so I've taken... You put the pro in procrastinator? Yes, indeed. So I've taken a whole month of January off to work on the next book. And Which it's is? also about a journalist. Okay. Can't say much about it, but it's also a book for children, a picture book. And the journalist that I'll be doing it about is that I'll be writing about is more in historical rather than current. Okay. Yeah, an American
journalist, activist who also was involved in civil rights. Okay, so some of yeah. historical importance. Yes. I think the first essay at school that I actually gave a shit about was they asked us to write an essay about those students that were admitted, the black students that were admitted to the Arkansas. I'm not sure if it was the high school or the college. They were like the first black students that were allowed into non-segregated Arkansas in Little Rock. And it just got mad. And it was the first assignment. I must have been like 13, where I was like, shit, I actually want to write this. And that's... It's when history becomes interesting, doesn't it? When you're dealing with people and not just with wars and kings and Yes, things. yes. When it becomes personal. Yes. Becomes personal. And obviously, I don't know, just some of us are very much kind of moved by injustice, I guess is the word, or just angered by it. And I don't know, that essay stuck with me. So what's your plan for the rest of the festival? Well, I've got a few events which I'm participating in, one of which the John Boyne event where he's reading part of it, and there's a little theatrical piece that's going to happen before that. Okay. And I'm doing... I've done some drawings for the actual sets, Oh, okay. but which will be just on the projector, and and also doing a live kind of drawing at the end whilst he's reading. So Okay. that's one. And there's also one of my greatest. I really love him is Joe Sacco. I'm on a panel discussing words and images and how they work together. Joe Sacco is the visual novelist. The cartoonist. Cartoonist is a bit sort of because he's also it's a journalist. banalizing Yes, of yes. it, yeah, or rather the one dimensionalizing it. There we go. We coined the term. I mean, he's known internationally. Yeah. He's very well respected, and to a certain extent, he started what the genre. Yeah. He started it to. He did start, yeah. Yeah, it's pretty much the first person. Well, I suppose. I mean, in the form that we see it now. But he's definitely had a seminal role. Oh, yes. Is he around today? Do you know? I don't know today. Yesterday I saw him here, but and also with them there's going to be I think Joanne DeMarco, her name is. She's a photojournalist, Okay. and the guy who the author of Mibdul, the cartoonist. The author Of Mibdul? of Mibdul. Mibdul. Not sure. It's got a Haven't. difficult name, so I can never remember it. but We he's an amazing appreciate guy as well. that. Might not be that easy for you. Mibdul was written by Theodore Relich. Okay, Yes. Theodore Relich. Yes. That's not even a multi. Theodore is not even a Maltese name, right? No, yeah. And Ines Cristina Baldacchino. Theodore Relich is also a journalist that did a lot of journalistic work. He also wrote the script for Sriprajao Sarovellanusi. He wrote the dialogue for that. That's it, And yes. he's written a book called, I want to say two. I forgot the name. It's a book with a red cover. Very cool guy. Very cool, He's very relaxed. talented, yes. And he'll be chairing the discussion, so that'll be quite interesting, I think. So I'm looking forward to that. And then I have got a workshop for children, sort of, again, talking about how words and images work together. Fantastic. Listen, Cataldo, I'll let you go and enjoy the rest of the festival. Thank you so much for hanging out. Can we have a look at the book, just to show it on camera, just so. Which is this camera over here, right, Waze? You got me? Voila. All right. Thank you so very much for dropping by and coming to say hi. We are now gonna go to a little paid promotion by Browns.
Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Yeah, look, I don't need to worry about that. You guys are okay. Look, fejn jgħet il-left or right? il-left or right Malta madux jeżisti sabiħ tiegħi. It's all about we're rolling. Shouldn't have said that live on air. All right, Mangi. Kif insejjer, bro? Okay, I think this is overpowering Mangi for the time being. Okay, Mangi, il-sound that jgħajat ħafna, il-sound tal... Yes, jisu jgħajat ftit, mux eżagġerat, ma... Eżagġerat, ma nisma ġej. Mela, ersa, Mangi, ersa, kem jista jkun viċin. Ek tajjeb? Ek tajjeb, ma jkwis komdu ek. Mintix komdu ek. Rajtek. Mela, Mangi, għena tu ċans l-istorbju jasal. Ma, jasal, mux jasal, jaddi. Offrew lek kafe, Mang? U manka wkoll jiena ma nħobbux issa il-kafe. Nieħu darba dem wara u meta għandi forsi xi xogħol fuq deadline biex nlestih imma 5 darbit f'sena. Għalik break in case of emergency, il-kafejna ġenerali. Ġir ma tiddelettax bil-energy drinks u daw. Le, laqqas it-te, xejn. Tħossok naturalment stimulat. As such, jekk ħadd tikkonsidra hekk. Għax iktar jiena nħobb nixrob l-ilma kemm jista' jkun. Għax hija l-iktar ħaġa li ħatgħinek biex tifriskak. Li ħatu benefika minna. Hydration ukoll. Aħna il-kafe nġorbuħ biex għajmek iktar. Biex eżatt, biex jistimulak fil-sens li tik iktar enerġija tkompli taħdem u da. Inti xogħol tagħmel man? So, jiena qiegħed f'uffiċċju ta' architecture, ġifieri jiena naħdem bħala draftsman. Okay. Ma' periti oħrajn li qegħdin ġo li huma fuq uffiċċju ta' sliema u dak issa x'nagħmel xogħol jiena. Mistoqsija aktar importanti nafa tweġiba kif wasaltaw? I mean, bir-rota ġejt hawnhekk bir-rota. Ġifieri llum jiena minħal safi biex imur ix-xogħol mort ta' sliema. Nieħu forsi sa 3/4 l-iktar illi anke wkoll dak illi anke huwa wkoll ħin biex insib il-parking le, fis-sens dak huwa ħin li inkludi ħin tal-parking. Sewa. Ġifieri fi 3/4 mhux ħambati fit-traffiku u mbagħad fl-aħħar kemm insakkara nkun lest. U ma tissa tlaqt fil-5 u 5 wasalt hawnhekk fis-26 metu jew Minn fejn ġejt ġifieri inti? Ġifieri from Sliema to here hawnhekk MFCC ta' Qali. U ħadet li xi 35 minutes fuq pass rilassanti ħafna bla ħaġa ta' xejn. U inna li għadu daw ir-roti li jgħinuk? Għandi hija, fuq dik li jiena ġejt illum iva, għax għandi wkoll oħra li bixek, ġifieri għandi żewġ roti biex inħallat skont il-bżonn tiegħi. Eżempju, biex imur ix-xogħol is-soltu iktar imur fuq ir-rota dik tal-assistance biex jgħinek għatlajja biex ħatasal iktar aħjar, site visits. Mbagħad eżempju għandi fuq xi qadi żgħar l-ammola fl-inħawi tiegħi ta' ħalsafi, imur Żuriq, imur Siġġiewi. Ġeneralment nuża aktar ir-rota l-oħra. Mangi, x'ġabek law? Lej il-festival qed ngħidlek. Le, iktar ġejt hawnhekk biex nara fuq dil-poddata biex nara. Biex tkun hawn preżenti għall-poddata. Le, ħaqas biex konna naf li ħankun jgħid fuq is-sufan. Perswadejtek. Perswadini naħseb jew Julian. Xaħat minn tagħna ma nżgħar konvinċik. Ġejt hawnhekk biex iktar biex inħares u waħda saqsewni u qed orrejt. Ġejt udjenza u spiċċajt protagonist. U spiċċajt protagonist. Ma ġieli ġejt qabel il-festival ta' ktib? Ara, għandi kun naħseb mort xi ħaġa darba fil-belt. Okej. Kien qabel kien jagħmluha dar il-Mediterran. Dik naħseb fil-fatt jiena sibta ħassir hemmhekk illum, fil-fatt kont ippjanajt kif konna nasalu hekk. U anke wkoll dik jekk jiena mhux ser żbaljat, dik l fil-belt idula MCC. Eżatt. U mbagħad din kienet MFCC u għall-ewwel fixkiet u qed hija mhux mur il-belt. Mbagħad fl-aħħar indunajt le rrid imur ta' Qali, in-naħa l-oħra kompletament. Ma insomma, ġejta. Nota importanti maħniex qegħdin l-MCC, qegħdin l-MFCC. MFCC, eżatt. Li taqra inti jew. Fihmni, iktar
Ara, jekk tħares fuq il-qari mill-aspett fuq ktieb, saċċini naħseb ngħid ma naqra ilni. Imektar inħobb naqra biex nirriċerka, eżempju biex nfittex affarijiet fuq l-urbanizmu, ġifieri fuq transport, fuq kif tibni affarijiet hekk ta' dak it-tip, jew nkella Imma għax huma mżewġa mal-mestier tiegħek, għax huma importanti għall-mestier tiegħek. Għax anke wkoll għax huma wkoll ta' ħajjejnuni, biex nitgħallem jiena stess, imma anke wkoll biex napplikaw mbagħad dak li nsibu fuq ix-xogħol tal-NGO tagħna li aħna nagħmlu fuq ir-rota, tar-rota. Le, għax biex jgħinuna aktar fuq l-argumenti tagħna, biex nipproponu aktar affarijiet oħrajn. Inti bħalissa l-qari tużaħ. X'ibda affarijiet meta tkun tirriċerka? Tkun tfettexx research papers, studji. Research papers jiena ma tantx infittixhom iktar fuq artikli, eżempju opinjonijiet, eżempju what works, what not, eżempju biex nfittex x'għamlu pajjiżi ġurnalistiċi ġifieri, tgħid inti. Fuq it-trasport imma l-iktar. Ġurnalisti fuq it-trasport ta' case studies. Għax għandna bżonn dik il-bidla hawnhekk għax għandna wisq dipendenza fuq il-karozza, ġifieri jekk tara hawnhekk wis probabbilment ħafna min-nies li hawnhekk ġew mux fuq tal-linja, wis probabli, ankella mux bil-rota. So, għanna bżon dik il-shift biex nbidlu mux kulħadd bil-karozza, għax dina edha dejjem tifgana kemm bit-traffiku. Kemm bid-duħan. Affarijiet dwar l-an u t-tir u l-miri u l-missjonijiet tagħkom. L-NGO li mitjak? Aħna qegħdin fuq X'isima? Aħna tar-rota, rota din jisimha. Sewa. Fil-fatt aħna semmejnija hekk biex ikollu wkoll dik il-laqta bil-kelma Maltija rota biex hekk iktar ħajatratta n-nies one word iktar milli għax aħna qabel konna xi initials, eżempju. Allura għedna li dika ħatkun. Rota miex akronim. Mentri rota hija sempliċement rota. Mux Revolution of Travel Association jew hekk, le. Affarijiet hekk le. U għedna li hekk ħadd attratta aktar nies għax fil-fatt konna qegħdin tattrattaw qed ikolkom suċċess Aħna jasal il-messaġġ. Aħna fuq il-grupp tal-Facebook qegħdin xi 5,000 ruħ jekk jiena mhux ser żbaljat l-aħħar li ċekkjajt. Kemm hemm nies. Jew forsi 5,500 bejt u ieħor. Ġifieri dina kienet inbdiet biss minn xi erba' fi 2011 jekk mhux ser żbaljat jew fi 2012. Biex isibu problemi li għandna fil-pajjiż kif nistgħu ntejbu ċerti toroq, u mbagħad fuq Facebook bdew jikbru l-ewwel kienu. U tikteb ukoll imma? Fuq il-grupp ġieli nikteb, issa inni daqsxejn għax issa għadni issa kemm jiena bdejt ix-xogħol full time, allura mhux qed ikolli ċans. Imma aktar, però issa qiegħed ukoll fil-kumitat ukoll tar-rota. Allura peress nkun fil-kumitat nista' mmur direttament fis-sors tar-rota bħala-NGO mingħajr m'għandi għalfejn imur. Mela, ħalek, Paolo, ħanalqu it-taħdida u hekk, però ħan issuġġerilek żewġ kotba bro. Ibda minn Srib rajtu inti? M'għandix idea. Srib reġgħu saru velenożi, mura żewġ kotba smani kif qiegħed hawnhekk m'għandek. Fejn nsibu dan? Asnaf minn kien ippubblika Srib reġgħu saru velenożi, ma nafx. Hemm dik is-serja li ġieli semmejna ta' Antoinette Borġaw li għamlet it-traduzzjoni. Viper's Spit diġi bl-Ingliż. Dik is-serja ta' Antoinette Borġ ta' Montalbano murtijati twila, le dak il-film. Mongi? Film on corruption, jaw. Ma' uffizzjoni, ġviri, uffizzjoni ta' parsi hemm dal-komplot biex ta' parsi jinqatel Mintoff, ma nistax nagħlek kif imur x'inkella fottilek il-ktib kollu sewwa, u jisu jaħdem il-ktib jaħdem fuq żewġ timelines paralleli. Speċa. Miktub tajb ħafna, is-sena ta' Vellaġiera
Dak il-ktib hija tajba mens li komplet ninejn nimmatura fir-relazzjoni tiegħi mal-lingwa. Mela, Mangi, grazzi ħafna, ħanaddu issa. Thank you lilek. U grazzi ta' support, amen. Alright. Thank you ħafna. Ħanaddu issa għal Maple. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maple. Tell me to come here. Because, hey, Freddie, hey, Why? we're live. We're live. Bobo, we're live. Would you like to say hello? Okay. Wow, you're a big man. All right, Shana CB. All right. All right, mela. Alright. Għana li kem tersaq naqra aktar viċi il-mikrofon Iktar? kem jista' jkun. Għax minħabba li jaw xaba story bi madwarna jkunu noqdu viċin xurxin. Kaħja? X'ismek, bro? Gabriel. Gabriel xiex? Cini. Sorry? Cini. Gabriel Cini. Yes. Ġabek fosna? Story actually ħelwax. Filli sejjer id-dar, wara ġurnata skola ma jkollok abtiċċej, allura speċi ħammur namel il-homework. Ħanes uqna aktar viċin il-mikrofon u naħseb. Nistaw nisqoħna aktar viċin il-mikrofon. Mela, kem jista' jkun tersaq viċin, il-putruna. Alright, kif qiegħed fil-headroom, għax ġgant għana. Il-majk jek tidit tal-ħarra għal-fuq tista' Tista' wkoll il-fuq, just lejk, ma tistax taxxiddu lejk kif qiegħed għal-mat. Tajjeb. Kif inti komdu. Tajjeb. Tajjeb, famuż, kompli. Basically, ġi sieħbi u għalli titamur naqas għal-festival tal-ktib, jena minix għarrej super jiġifieri, imma naqra. U għalli ħajkun hemm ġomma li u jien xi nisma' ġomma li. I mean, insegwi ħafna xogħol tiegħek. Grazzi, man. Speċi interessanti ħafna. U speċi ġejta u dort naqa xajt ktib. U ġejt li hello? U ġejt ngħidlek hello. Tal-ostja. Tal-Ostra. Għalfej segwi x-xogħol tagħna. Ifhem, għax primarjament intom ma tiffokawx biss fuq suġġett wieħed, toqtu ħafna, ġibu l-mistednin u toqtu ħafna punti li għas-soċjetà tagħna speċi they're valid, they're huma anzi xi kultant ngħid li they're increasing in importance, jiġifieri in-nies għandha tkun informata dejjem. Jiġifieri jiena mhux insegwi ħafna xogħlijiet, imma inħobb nkun informata anke jekk forsi mhux daqshekk fid-dettall, imma basic knowledge ta' x'qed jiġri. Aħna nippruvaw nofru spiex ta' kemm jista' jkun firxa wiesa ta' ħsibijiet u anka ta' skejjel ta' ħsibijiet, ġifri nippruvaw jekk ġibna soċjologu, nġibu psikologu, nġibu xaħat li huwa storiku. That's the point I was aiming for, jiġifieri il-qatt il-musmar fl-għas. X'ti studjanti? Malti u Taljan. Okay. Għadna 6th form jena, jiġifieri. Għadek 6th form? Yes. Fejt mur? Della Sal. Della Sal. Ġili mort il-swareta Della Sal ma zunna kwasal. Sanna kwasal. Għat li mentix għarej straordinarju? Le, għax, and this is interesting, jien nistudja kol il-mużika. Imma inti għat li t-studja l-Malti? Italjan, u those are like my A-levels, u mbagħad nistudja il-mużika. U stramba li m'għandekx ma taqrax daqshekk biex ta' la darba l-lingwi. Le, naqra ta' jiġifieri, imma mhux xi avid reader illi bum ħanara ktib joġobni. A good book is always a good book. Ġifieri, I mean, jekk ħajkun hemm ktib tajjeb ħanaqrah. U l-aħħar ktib tajjeb li qrajt ejja. L-aħħar ktib tajjeb li qrajt. Ifhem, qed ngħidlek, I mean, naqra ħafna kif taqbad tgħid. Kodba informazzjoni rader mill-istorja, ġipeppi u spiċċat hemm. Ġifieri bħalissa qed naqra ktieb tajjeb ħafna ilu naqra ħarex u bifer. Jiena dilettant ħafna tal-ġimgħa kbira wkoll ma nafx jekk intix intis whatever. Minix intis ma dik it-tradizzjoni, ma tinteressani. Qed naqra ktieb. It's very long and it's very in detail. Il-ġimgħa mqazza tal-ġirien, basically dan minn għalija ħareġ fit-2007 if I'm not mistaken. U basically il-ġirien mhuma ħadħlif l-isqallin. Basically jaqbad kull provinċja, kull parti ta' sqallija u jgħidlek it-tradizzjonijiet jiġifieri jidħol
anka speċi għaw min jgħilek ġemma kbira proċessjoni, punto basta, ma ġifiri jitħollok anka sa xieklu, xjamlu qabel xjamlu wara. And it's very interesting. U kemm ivarjaw bej reġjun u ieħor? Ifhem, considering li huwa l-istess reġjun, sqallija ma tantx ivarjaw, imma tiskanta kemm naħseb jiena iktar ivarjaw fis-sens li ikun hemm devozzjoni differenti. Għaw min jgħidlek pereżempju Ispika, like they have two processions. One is Cristo alla Colonna, the other Cristo alla Croce, and it's just those two. Okay. Mentri Trapani esek li tissemmi l-Holy Grail ta' ġemma kbira ġibiri. Mentri Trapani għandek proċessjoni ta' 24 hours. L-istess purċizzjoni? Yes. Okay. Proċessjoni ta' 24 hours. Iktar xi toħroġ fis-satej u tidħol qabel it-tlieta ma tkunx lesta jiġifieri. Ġiri kważi tgħaddik mill-Kalvarju tal-Bibliku. Ġiri ikollok pereżempju x-xena tal-kolonna tkun fiha pereżempju. Daw ikunu vari. Okay. Ikunu vari speċi larger scale than molt, obviously. Jarfawhom like xi 20 ruħ. Il-vari ikunu enormi, ġifieri tajt? Ikunu kbar hemm vari u mbagħad iktar massivi bħal ta' Spanja pereżempju, but that's another story. U jiġifieri huma like. U x'ismu tal-ktieb? Il-ġimgħa mqazza tal-ġirien. U min kitbu? Brian Bonnici. Brian Bonnici. Yes. Il-ġimgħa mqazza tal-ġirien Brian Bonnici. U inti Malta b'xi mod involut fit-ħejjija tal-ġimgħa kbira? Ifhem, qabel kont nilbes like ma' missieri, like jiena l-missier sfortunatament ħabba x-xogħol, whatever, jiena ma tantx naraħ bosta, ma żmien il-ġimgħa kbira dejjem niftakarna, jiġifieri natfu lil-biesi and like. Meta tajt l-biesi x'il-biesi huma jivvera minnix familjari ma' din. Bażikament inti kollok il-vestwarju sewwa. Fil-mikrofon. Ikollok il-vestwarju basically toqgħod natfu, I mean. Il-vestwarju hija dik il-libsa l-bajda. Ara, ġenerali soldat Roman. Soldat, mela. Yes. But it's like. Isek letteralment sejjer għal-gwerra. Imma flok sejjer għal-gwerra. Bad nispjegalek. L-armer. Għaxija bażikament dak armer. Il-vestwar, imma mill-instan nifhem ikun hemm ruoli differenti li fil-proċessjoni. Ovvjament. U intom eleġġejtu li tkunu s-soldati Rumani. Dak bażikament jekk tkun trid, I mean, di fuq ħaġa bażi volontarja, jiġifieri mhux sejlek imma jiġifieri jekk tkun trid, I mean. Imma nimmaġna li jkun hemm numru limitat, le supposta tipo għandna 40 soldat. I mean. Ma jistax kulħadd soldat u m'għandix apposti pereżempju. Diki, f'Malta efhem il-problema qiegħda kull ma jmur il-problema qiegħda ma jkollna xejn, jiġifieri u dik tbeżżani ħafnax. Speċi mhux I mean li ma tkunx intis nifhimha. Għax dana mux kull, għalla ħares inti tħobb l-istess affarijiet li nħobb jena x'kieku d-dinja monotonija waħda. Ekku. Imma mbagħad dawk in-nies li jgħidulek speċi they're kind of irrelevant ta' jien dik istrattini it-tieni naqa' ġewwa speċi it's a cultural respect li okay forsi ma tħobbx. Imma mingħajru Malta as a whole tkun differenti, bla dubju, u hija dimensjoni tal-karattru Malti. Inti l-iktar li tinteressak però mill-lat kulturali u mill-lat reliġjuż? Ifhem. Inti bniedem reliġjuż? Mhux ħafna, mhux daqskemm nixtieq, sfortunatament. Mhux daqskemm tixtieq. Xi prevenik milli tkun aktar reliġjuż? Ifhem ħafna affarijiet qed ngħidlek ir-reliġjoni hija xi ħaġa li tikkalmak, tirrilassak. Illi speċi, għandek jenna dal-ħin, għas t-tissemmi kien speċifiku għandek dal-ħin, għad bil-qeda, il-rifletti, fuq xi xtrit. Inti Alla u inti, that's it. U fil-ħajja tal-lum dik ma tax tista' ssir. Ejja nkunu onesti, jiena pereżempju, issa mhux qed iwaħħef dak u fl-ieħor I mean il-ħajja kif inhi. Għandek il-homework. Jiena involut ħafna fil-banet pereżempju. Id-doq ukoll? Indoq ukoll. X'iddoq?
percussion. Okay. Infatti għalhekk m'għandix nilbes ubbagħad fil-ġimgħa l-kbira speċi il-banet inħobbhom iktar. Imma mill-iskola homework, mill-homework ġili għal-banda, mill-banda għandek sa' d-disa. Wara d-disa tasal id-dar presto poco d-disa u nofs. Ġibel, biċċa tal-art. L-affarijiet tal-ħajja, titkompli l-homework. Imma inti kemm għandek, ġifieri jgħid sixth form, qabli 17? 17, eżatt. Okay. Sena d-dieħlejtin jekk. Alright. Imma naħseb ikollok ċans fil-għodu forsi? L-għodwa kif taħħajt tard? Jena minix morning person. Mentix morning person. Dik naħseb li għajkollok b'xi mod taħdem fuq. Jien minix morning person, però r-riflessività nsibha immensament importanti. Infatti, nispiċċa like flaxija qabel norqod ngħid isma' jekk ma nagħmilx dik in-naqa. Irrid ma nagħmilx dik in-naqa, anke jekk ġas nagħlaq għajnejja. U speċi xejn, moħħi jkun qed jirrilassa. Dik naħseb insejba tajba jien. Fej il-ħsibijiet il-ħsibijiet tal-ħajja speċi tajdilhom okej jieqaf men. Jieqafna għamen speċi Tinbreak. Għandna għada speċi din raqqa nifs bro. Dak it-tip. Jien ħoss li l-lum il-ġurnata għandna ħajja wis reattiva. Ilħin kollu tirreaġixxi għal stimuli differenti, jekk hux fuq il-mobile, jekk hux għal reklami, jekk hux għal xewqa konsumeristika. Dena raħħa mill-iskola jiġifieri speċi għandek 40 minuta sija lesin. Il-listrina, bro, min jafxet jibatuli, taqbat toħroġ istra. And that self, il-teknoloġija speċi. Il-teknoloġija xaġa fantastika, għax dik għana għaxxol mandi jinsawa. Imma apparti minn hekk hija wkoll hemm dimensjoni oħra li l-bira kombinazzjoni kont qed naqra scientific papers fuq kemm qed tiżdied prevalenza ta' ansjetà ta' narċisizmu li huma mnisla jaħsbu, speċa hemm korrelazzjoni ċara ħafna bejn daw iż-żewġ affarijiet u l-avvent ta' social media. Jiġifieri xi ħaġa li vera nixtieq noqgħod attenti, speċa li llum il-ġurnata naf tifel ta' 12 jista' jaqbad uġġa jkollu l-Instagram. Meta speċa għadu asfem eżatt. Asfem il-ħajja. Asfem il-ħajja, asfem moħħu, asfem lilu nnifsu. Tinkutani wkoll ħafna fil-kuntest tal-pornografija ħajja għandi tfal u li naf li da tifel ta' 12-13 sena għandu aċċess għal kollox. Speċa hija redikola kif m'għandniex tipo jekk inti tara pornografija għara kemm tit imma bħalma jiena biex għandna tħalt fuq ir-Revolut ukoll talabni l-ID card u ma nafx talabni. Know your client, man. You wanna have a wank? No problem. Imma you have to have a certain age to enjoy your masturbatory. Għaxum bat tispiċċa, I mean, fuqek. Inti xorta tkun qiegħed speċi, okay, you're affecting yourself. Il-mikrofon se jiktbu li fuq iġismu. Speċi, okay, jekk qed taffettwa lilek innifsek, it's no problem, it's no big of a deal. Imma mbagħad ħad tispiċċa taffettwa lill-oħrajn, jiġifieri ir-rapport tiegħek mal-oħrajn jaqbad it-triq tan-niżla, U naħseb anke li tiġi espost għal affarijiet ma tkun żgħar ħafna. Mhux hekk, speċi tara kollox. L-innoċenza, jiena li l-innoċenza ta' tfulija hija sentiment, hija ħaġa speċi meta tlifta tkun taf xi tlift. Speċi di f'Malta naħseb iktar frażi li nisimgħu speċjalment jiena ta' ġenerazzjoni isal, speċi tiftakar fi żmieni ... Dik il-frażi speċi okay, it's just some words vera, imma taf kemm għandha sens speċi. Sens emotiv dik dawk l-erba' kelmiet. U hemm xi ħaġa li hija xi ħaġa li qatt ma ħaġġib lura ġifieri naħseb parti mill-valur li intu hija l-fatt li taf li tliftaw daqshekk qatt ma tisterġa' ġiba lura dak il-faxxinu tal-iskoperta tal-ħajja l-ewwel mhux l-ewwel darba pereżempju niftakar il-ġojja li kienet taqbadni il-ferħ li kien jaqbadni meta nasal fej ir-ramel u jkun hemm ix-xemx pereżempju naf li deħel fil-baħar u naf li għandi ġurnata fil-baħar sa bqegħed nitkemmex u l-ferħ li kont kien inissel dak il-moment illum il-ġurnata mur il-bar għalna bitqanżieħ ma ċem dik il- Illum biex tagħmel dil ħaġa li għadek kif tgħid inti
kważi tagħmel tippjana minn qabel, speċi isma' semmur il-baħar minn dak il-ħin sa dak il-ħin, daqshekk I have no more time. U speċi it's sad, you know, I mean naqa relax. Ħina passa temp whatever jiena ninfex bil-mużika, nikkomponi xi ħaġa żgħira. Tikkomponi wkoll? Ta' mhux tab xejn m'għandek xejn bro. Tagħmel ħafna affarijiet sbieħ, ma? Nagħmel nipprova l-ġurnata tiegħi invarja jiena, speċi. Isma' issa li ġejta u naf li ġejta biex titkellem magħna. Il-dor dawra? Iwa mela qabel dor tejja. Xtrajt xi ħaġa? Ejja. Xi xtrajt? Basically ktib bit-Taljan, bħalissa nsejt jisma' kull ma rajt il-blurb. Imma it's basically a diary of a 15-year-old kid. Illi it ranges u x'in rajt speċi musical passion. Okay. I can relate to this guy. So. Huwa biografija ġifieri? Jew fizzjoni għandek idea? Bħalissa. Rajt il-blur bro, ġifieri. Tħoss with pressure biex tieni tweġiba tista' li tindaħħal. Għax rajtu like I skimmed through it allura speċi imma fem it can be a biography għax kif inhu speċi anka għallibna pages ma qrajt xejn minnu ta' by the way imma speċi rajt kif inhu mibni l-ktieb. It's literally a diary. That nagħmel pereżempju ġigwa Ottobra whatever. Okay, all right. Ġifieri. It's a form of biography. Maybe it's fiction, maybe it's not. Maybe it's not. Exactly. Mbagħad iktar tard tista' tgħaddi lil-ladder xi smu l-ktieb għax qed nagħtu kemm jista' jkun rakkomandazzjonijiet biex ta'. L-ewwel darba ġejt il-festival. Iva, ha. Tal-ostra. Tara, nafu fiċ-ċert li qarrabna tal-inqas persuna waħda għal dan il-festival. Proseġġa. Għaw xari. Gabriel, għatli? Yes. Għandi pjaċir, men. Għandi pjaċir. Mela, dakin Gabriel, ħanaddu issa, sup, man? All right, għal Gordon, ħanaddu samana għal Gordon. You a word from our sponsors. Is there a word from our sponsors? Għandek il-mic. Reklam tal-Book Council. Nafsed. Il-festival ta' ktib din is-sena se jittella ġewwa l-MFCC bejn 23 u 27 ta' Novembru. B'aktar minn 50 eżibitur u kull xorta ta' kollaborazzjoni biex dan il-festival joffri xi ħaġa għall-familja kollha. Aħna se nkunu hemm qed nagħmlu podcast live u nitħattu ma' letteralment kulħadd. Ġifieri qed tkun mistieden tiegħi fuq il-podcast arani hemm fit-23. Saħħit. Yes, we're rolling, we're on. Kif sejrin ġu, tajjeb? How are we doing? All right, mela. That was a brief hint into the occulted insecurity, which we all hold. Mela, Gordon, Patch, ma kellix ideali inti għawtu? La, għasina, ma nafx ġifiri. Jietaw l-ewwel darba u nara l-ktib tiegħi. Dan huwa l-ewwel ktib li pubblikajt? Unbelievable, iva. Esperjenza vera sabiħa. Fad dakilu daqsxejn miktub. Għajt nirranġa fih u bdejt ngħid isma' ntiħil xi ħadd jew le se nagħmel bih. Kemm inti bniedem tal-osti. Ippermett ħaniżilu naqra l-istend għax mhux qed nara wiċċu sew minn sekond. Right. Tajjeb. All right. Oh, Bobo, come give me a kiss! Give me a kiss right now! I love you, Bobo. We're going to Burger King and I'm good. That's terrible. Terrible. Yeah. Okay. Bobo, I love you very much. Hey, look at the book I got. We can finally learn about space. Wild About Space? You got a Wild About Space book? Yeah, okay. we have black holes here too. Yeah? Yeah. Okay. So now we can learn about space and everything. That's fantastic. Who bought it for you? I wonder who bought it. No, I don't know. I wonder. That's fantastic. Wow. You know what a black hole is? It sucks something up and it never comes back out. Exactly. Even if you're close to it and you're not touching it, you still fall in. Yeah, that's called mom's patience. All right. Mom's patience? Yes. Mela. Okay, ma, nħobbok ħafna. Grazie ħafna. All right. Ciao, Leli. Ciao. So,
Sorry about the interruption. Le, it's okay, dejjem xaġa sabiħa taranka t-tifla tijek, id-du. Dejjem Bil-ktieb. Bil-ktib, fantazjuża ħafna t-tifla tiegħi, tikteb ħafna, tpinġi u tikteb, għandha ħafna minn daw il-proklivitajiet tiegħi. Imma, bro, l-ura ktib tiegħek, ma kellix idea tikteb. Ma, is-sagristan ħanaqra is-sinopsi. Sinopsi bil-mal, sinopsis, mafx. Ma, is-sagristan ħejja kollox għal-quddiesa barra jistennew fid-dlam miksur biss mid-dawl isfar tal-bosses ta' triq kien hemm l-istess gruppi ta' anzjani nsara. Hekk kif infetħet il-grada tal-ħadid lewn il-fidda ta' tsuntir, il-koll il-ħewla jiġru kemm jifilħu lejn dak li huma jqisu bħala postom. Huma u deħlin kollha selmu ħafif lil Madonna ta' Grazzja, mhuwiex ħin ta' talb twil, ma jmurx skamplu jfettillu jpoġġi f'postom. F'dak is-santwarju majestus iżda prattikament vojt minn nies. Ġifieri mela, din hija opera ta' fizzjoni jekk qed nifhem sew? Iva, mela, u ambjentat f'Ħażabbar. Ok. Hemmhekk dik il-biċċa li qrajt inti hija l-ewwel biċċa, x'imbagħad l-istorja tibda tiżvolġi madwar l-arċipriet ta' Ħażabbar, so dejjem fiction, ġifieri biex. Kompletament fiction? Kompletament fiction. Hemm partit li huma vera, ġifieri dak kemm rajt narawha kważi f'kull raħal tista' tgħid. Il-quddisa tal-ewwel, is-sagristan ser jiftaħ il-knisja, grupp ta' nies żgħir qed jistennew, jidħlu jiġru fil-knisja fil-post speċifiku tagħhom, dak huwa l-post tiegħi, u jassistu insomma għall-qudiesa. Ġifieri provajt niġbor dawn l-affarijiet żgħar naqadhom mal-fizzjoni, naturalment biex wieħed joħroġ romanz li nispera n-nies isibu ta' interess. L-istorja ddur ma' l-arċipriet li jismu Dun Giuseppe. Il-protagonist huwa Dun Giuseppe li huwa fil-fatt li sem ta' ktieb. Eżatt. Irrid ngħid li Ħażabbar vera hemm Dun Giuseppe, għal wieħed tnejn m'għandhom xejn jaqsmu mal-Dun Giuseppe tiegħek. Wieħed minnhom tallimt ħafna minn għandu meta kont fil-grupp ta' żgħażagħ jiena Ġon. Inti Żabbari, ġifieri? Żabbari pur, ġifieri kemm naħa tal-mamma tal-papà. Naturalment jiena wkoll. Intrabbejt Ħażabbar fit-torq ta' Ħażabbar. Għamilt minn kollox minn protesti meta kont żgħir sa meta kont tabbati minn jaf kemm ġrejt hemm, minn jaf kemm waqajt waqt l-armar tal-festa pereżempju, waqt il-marċ. Ġifieri kont attiv fil-komunità ħafna. Waqt attiv fil-grupp ta' żgħażagħ biż-żgħażagħ Azzjoni Kattolika dak iż-żmien, u hemmhekk tallimt ħafna. Jien fil-verità l-karriera tiegħi fil-komunikazzjoni hija mibnija ħafna fuq dak li għamilt propju Ħażabbar dak iż-żmien. Hemmhekk tlajt fuq il-palk l-ewwel darba. Hemmhekk tallimt jien naf xi ġifieri taqqaġġi wires flimkien anke kultant. Mhux l-aqwa dejja fid-dinja. Tmur daqsxejn l tallimt jien naf nibnu set bl-imbarazz li konna nsibu literalment ma kienx ikollok flus biex tibni set. U daw realtajt li tiltaqa' magħhom sal-lum. Hekk huwa. Inti taf xi ġifieri, I mean. Hekk huwa. Tiġrilek kultant, tkun kreattiv insomma, tivvinta l-hemm dawn l-affarijiet jiena nattribihom ħafna t-toroq ta' Ħażabbar li minnhom imxejt bħala abbati, imxejt bħala żagħżugħ fejn provajt nabbi l-ewwel darba, provajt nitħaq ma' sħabi u niċċelebra l-karnival, il-festa u bqajt nikber fl-istess toroq ta' Ħażabbar. Kemm ilek tikteb minn inti? Le, dan huwa l-ewwel romanz tiegħi. Ma jfissirx dan huwa l-ewwel romanz ippubblikat qed ngħidu. Imma nimmaġna li qabel ma wasal tal-romanz għandek xi relazzjoni mal-lingwa miktuba kellek. Fil-karriera tiegħi ktibt ħafna affarijiet. Speeches għal entitajiet differenti, forsi xi artikli l-emmulaw, però dejjem xtaqt li impoġġi bil-qiegħda u nħalli l-kreattività toħroġ u mbagħad naraw l-istorja fejn toħodna. So dak huwa r-riżultat ta' dan l-ewwel dak. Għandi affarijiet oħra mibdija. Kif tħoss li mort għall-ewwel kif tħoss li mort installi għall-ewwel whatever? Ħane, jiena onestament kont sorpriż, bażikament dak kif l-estejtu għamel xi żmien fuq l-iskaffa, mbagħad ma nafx tibqa' tirranġa l-emmulaw u dis-sena target ta' dis-sena kien li nagħmel xi ħaġa b'dal-imbirek Dun Giuseppe. U kellimt il-Joe Mizzi tal-Mizzi Publishers ta' Klab Kodba Maltin li għalija hija kullana li għandha ċertu prestiġu, valur għax timbotta u ta' tispazju l-awturi Maltin. U to my surprise wara ftit ġew għall-isma' ibgħat li excerpt, ibgħat li l-ewwel ftit u ħanaraw daqsxejn sejġ nanalizzaw flimkien u dak. Bla bla bla, fast forward 2 months daqqa li smaħna interessati li nippubblikawh. Tal-ġen. U jiena tqajt miegħu qed lu you're sure ġifieri qed lu.
So, jina naħseb li anka biex wasal sem, I think for me, for my standards, I did quite well. Ma nistax nissejja awtur, blebda tipu maniera, naħmin irti kun hemm iktar affarijiet oħra li. X'taħseb li għad jonqsod? Fadalli żgur iktar pubblikazzjonijiet. Biex. Ma taħsibx li, inti taħseb li wieħed jissejjaħ awtur iktar ma jkun ippubblikat? Jew naħseb iktar hija marbuta mas-sena jiena. Iktar marbuta mas-sena u l-esperjenza li wieħed jikseb biex finalment għajmin taqra kodba ta' awturi oħra Maltin tgħid hawnhekk hawn l-esperjenza ta' kif hawnhekk hawn anke l-mod kif wieħed jiddiskrivi kultant sempliċement ma nafx bieb jew xena, hemm approach u approach. Taħat mija naħseb il-perfezzjoni, imma kulħadd għandu approach differenti li iktar ma taqra aktar tiskoprih. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa, l-iktar timbru li jisu jew l-iktar ħaġa li tagħmlek awtur huwa meta ssib jisu l-vuċi awtentika tiegħek. Eżatt, l-istil anka xi toħroġ mill-kitba tiegħek naħseb li hija importanti wkoll. Dis-sena li għaw sabiħ, per eżempju, għax fl-ambitu naħseb ta' dal-jiet jiġri f'dis-sena, l-ktib tiegħi huwa l-inqas ħaġa importanti. Ħadd gost indura x'qed nara affarijiet li qabel naħseb ma konniex naraw. Per eżempju, meta rajt il-ktib ta' Defni għat-tfal. Ta' Gattaldo li kien qablek hu. Le, ta' qabel rajtu hawnhekk ftit ilu, ma nafx jekk kienx eżatt qabli. Interessanti għax kif ħajt iddiskrivi dak li seħ li tfal. Fimt? And yet he managed. U naħseb li anka traduzzjoni bil-Malti qabdet. Rajta inti? Ejviva, rajta. Eja, rajta iktar out of curiosity ħanara kif ġi komunikat dak li seħ. I think it's really vera xi ħaġa impressjonanti. U li tara dal-affarijiet f'dil-fira kombinati ma' affarijiet oħra u ma' xi ħaġa li jitum daqsxejn kuraġġ. Li jonqos huwa li nixtieq nara iktar nies jaqraw il-kodba. Kif ħaslu għali għamma? Jiena naħseb li m'hemmx soluzzjoni waħda li hija hekk sa tuża l-magic wand dak. Biss żgur li l-iskejjel tagħna għandhom rwol xi jilagħbu parti kbira xilbu f'dal aspett. Ma nistax nifhem kif wieħed jista' jgħidlek pereżempju isma' ma naqrax jew ma naqra xejn jew dak. Lot ma tikber, ma taqra qed tikber. Anke jekk taqra Harry Potter, remind you anything. Meta ovvjament taqra affarijiet li huma relatati mad-dinja ta' madwarna, tibda tirrealizza kemm wieħed għatfadallu x'jitgħallem. Jiena ngħid iktar ma nitgħallem, iktar ma nikber, iktar nitgħallem, iktar ma nitgħallem, iktar induna kemm ma naf xejn bażikament sewwa. Jiġifieri ċ-ċirku tas-soldi. X'għedu la dik kemm kelma liha ta' iktar ma tkun taf. Kemm qed ninsa llum. Iktar ma tkun taf. Jiena nafa bħala circle of knowledge ma nafx hekk hux għall-istess ħadd. Però anyway, però dik hija l-verità għax hemm affarijiet li jiena naf li ma nafx. Pereżempju, jiena naf li bħalissa dil-kapsula l-Orion qed iddur mal-qamar. Dik naf li qegħdem. Naf li ma nafx inħaddimha. Però dak huwa dak li jien naf li ma nafx, hemm ħafna affarijiet li ma nafx li ma nafx. Dal-aħħar kelli naqra di l-esperjenza, kellna waħda minn daw il-Mawrieta u li nagħmlu tal-Patreons ġi wieħed Malta Astrological Society u ramalna l-ewwel morna upsailing u mbagħad wara l-upsailing għamilna dix timpana kien jaqsam u mbagħad ġida tal-Malta Astrological Association minn għalija jew Society naħseb. U beda jurina il-pjaneti u galassi oħrajn u ċ-ċokon li tibda tħoss ta' dak li jent u kemm mux ma doqlix ta' li ma tfisser xej l-eżistenza tiegħek għax b'xorta naħseb fl-aħħarija l-eżistenza tiegħi u dik fejn fisali għandha valur. Imma meta tibda tħoss dak il-kuntest tal-univers vera jarfek kemm hemm ħwejjeġ maġiċi kważi jibda jispjega. Anka aħna l-eżistenza tagħna tfisser ħafna fil-verità. Tfisser ħafna għat-tifla tiegħek pereżempju, tfisser ħafna għal ħafna nies b'mezzi differenti, valuri differenti, b'importanza differenti, però żguri li tagħmel impatt fuq dak kollu li huwa aħna. Insomma, ma nidħlu f'suġġetti daqsxejn. Wis eżistenzjali forsi. Insomma, min
x'inhu huma l-awturi Maltin li taqra inti u li jogħġbuk jew influenzawk jew ħadd ħaġa minnhom? Definitely Trevor kien hawnhekk ukoll u wieħed minn dawk li mindu kont żgħir kont insegwi. Okay. Anka meta ħareġ tipo Nanna Genoveffa jekk mi sejr żball. Okay. Da ktib tal-bsata, se vejn. Però Xiex ktib ħamallu fis-sens ta' ktib li tittaqraħ biex tibda tgħid davver, tgħidek, I mean, vera. It's very Estra bil-suġġestiv ħafna anka l-Frank Gaver. Le, it's Trevor f'natura oħra li ma rajx. Anka kien hemm anka ċertu produzzjonijiet ta' Trevor żgħar ukoll li huma daqsxejn imqarba mhux ħażin. Però Trevor kien naħseb wieħed mill-iktar li jispirani. Inħobb naqra ta' ħafna nies ġodda, nies li naqra ma narafx l-isem. Taf kif Fit-tama li ssib xi ħadd li I enjoy reading. You just enjoy reading for the sake of it? Gost naqra, moħħi jirrilassa, jiena l-ħajja tiegħi ħin kollu naħseb fuq ix-xogħol u x'se nagħmel u x'se nivvinta. Għawra mona u tiżdili kemm darba qomt fit-tlieta filgħodu isni kokka u daqshekk ma nafx ġara mbagħad ma nkunx norqod. Għax tkun ġitek xi idea u tgħid żgur xi darba tiġri naħseb il-kulħadd, ma tiġri ta' spiss fortunatament. Però nirrilassa, meta naqra nirrilassa. Nħu gost naqra stili differenti ta' kidba ta' nies. It's nice. U kif kont qed ngħid l-ewwel, il-qarja tik viżjoni. Ħafna nies pereżempju ma jindunawx. Ma jagħtux każ il-gazzetti. Mill-gazzetti tista' tkun taf se jiġri is-sena d-dieħla ta' wara eċetera. Kif? Sempliċement jien naf aqra il-rapporti li jsiru mill-Parlament. Fil-Parlament iġu sa policy, sawa da jiġu hemmhekk għax aħna nwedu li ser nagħmlu din il-bidla fil-komunità tagħna u bdejna l-proċess is-sena d-dieħla bla bla bla. Wara ftit tara tender, u mbagħad tara realtà, u mbagħad kif tiġi tgħid bħalma ġara bdiet tal-BCRS aw tal-bottijiet u kollox. Kien hawn min baqa' sorpriż. Dik xi ħaġa li kienet ilha tinħema. Issa dik bħal dik jiġi min baqa' sorpriż, men aqra, fimtax immissjaċi 8 snin qarja, ġifieri la il-ħafna biex isir. Fil-verità kienet saret anke minn tnej ġiex Taljani li tqajt magħhom kien għamlu San Pawl il-Baħar, kellhom idea vera tajba, mbagħad insomma ma nafx x'ġaralhom ma ebu mill-istorja. Però min ma jaqrax qed jimmissja mhux biss fuq il-leġer in-naħa letterarju tagħha, min ma jaqrax qed jitlef ukoll mill-possibilità li jkun jaf se jiġri għadha pitada. U naħseb li dik importanti immens, speċjalment għal min irid ikun involut fil-komunità. Ġifi, mhux qed ngħidlek għall-investiment biss jew dal-affarijiet biss. Imma anke jekk kien ċittadin, jekk kien xi ħadd li tħobb bħali forsi ddeffes daqsxejn nieħrek dal-affarijiet, tgħid isma' jien di ma qbilx magħha. Mhux hekk tista' tuħu azzjoni jekk trid. Tista' Le, u ta' spiss tiġri ġifieri di hawn Malta vera ma nafx hekk hawn Malta insomma xi kultant dejjem nikkritika taf kif iżda kritika iżda Malta biss nagħmlu affarijiet. Imma ħafna drabi jiġri li l-ewwel il-fruwa ġa ssir. Jew l-affari jsir. U mbagħad in-nies joħorġu jipprotestaw meta fil-verità din l-affari tkun ilha titfassal tul snin sħaħ. Ħafna mill-affarijiet ikunu tqalu bl-iktar mod apert, ikunu ġaġew rapportati u kollox, però n-nies sfortunatament ma taqrax. It-tifla tiegħi John għandha 17 years, 17-il sena. So, xiex? Tifla tiegħi għandha 17-il sena. Kemm għandek żmien? 46. Tiċ ħaġa? X'inhu stija violenti, Gordon. Anyway. But id-rom, but id-reżar minni, bitch. Thank you. Kemm għandek 15 gara kif tiegħek stess bro jien miġnun mbagħad. Għajdi. Dak tiegħi. Tixtri. Ġegħu. Le, pereżempju għandu, tifla tiegħi tara ħafna kontenut, insomma, online u kollox. Taqra ftit, però ma taqrax daqskemm jien naħseb li huwa taġi Italja li taqra. U qed nara li għandha ħafna għażliet u t-tifla. Ejwa, le, però qed nara li hija problema li qed tikber. And this will be a big issue. Għax jekk inti ma taqrax, ħadd ispiċċa tinqata mir-realtà. Ftit ilu kien hemm diskussjoni interessanti ħafna l-Ġermanja fi żmien Merkel. Fej daw bdew jiddiskutu l-possibilità li jagħmlu liġi li b'xi mod tillimita l-Facebook u mezzi soċjali oħra dwar il-kontenut li wieħed qed jaqra għalfejn. Għax inti kif taf l-algorithms ta' Facebook
jekk jiena inti u 3 persuni oħra u niftħu Facebook illum, namlu l-istess friends u kollox, mill-għada l-algoritms ta' Facebook ħajbdew ituna kontenut differenti. Għax jekk inti għamilt like, per eżempju jekk jien aktibt kumment jinnaf fuq il-Juventus u inti njorajtu ma xi ħadd ieħor għamel like, Facebook jirraġuna l dak interessa il-kontenut tal-Juventus. Jibda jara ħafna kontenut tal-Juventus. Inti le. So at the end of the day ħad tispiċċa jkollok gazzetta biex ngħidu hekk personali għalik. Affarijiet li jinteressaw lilek biss. Mela jekk kien jinteressani il-futbol, ħanara futbol biss bħalissa. Biss. L-affarijiet l-oħra ma jeżistux. Ukrajina anzi full stop, għalfejn l-algorithms iddeċidew li jiena niddejjaq nara dak l-affarijiet jew ma jinteressawniex. So, Ifhem, il-problema hemm vantaġġ fiha wkoll dik. Hemm vantaġġ limitat, però għax inti at the end of the day tispiċċa tgħix f'dinja li mhix reali, Ovvjament il-bniedem għandu xort għandu l-limitu ta' kemm jista' jikkonsma bħala l-attenzjoni tiegħu hija limitata. Differenti xorta fl-aħħar mill-aħħar ħadd fittex dawk l-affarijiet li jogħġbuk. Joġobni l-fatt li l-feed tiegħi ma fihiex Love Island u Kardashians u daw l-affarijiet li m'għandi ebda interess fihom, però ovvjament il-problema tal-echo chambers hija waħda li tqarraq bil-verità, għax inti tkun minn għalik li d-dinja hija mod, għax inti dejjem l-interazzjonijiet huma simili ħafna, kemm l-interazzjonijiet, kemm it-tip ta' kontenut, kemm l-slant fuq il-kontenut xi jkun biex kif iħossuhom anka the purveyors of that content. And that can be problematic, però mbagħad fl-istess ħin the curation of my content hija xi ħaġa fil-verità ma tantx għadna ħin fuq il-feed tiegħi. Ħafna ħin ma' moħħi jiena nqatta ostja. Li anka jiena minn thank God għadni għall-inqas naħseb li naħseb. Kultant ma nirrealizzawx kemm hija importanti. Pereżempju di xi ħaġa komuni ħafna nara anke fin-negozji jiena. Li minħabba min whoever relies biss fuq il-mezzi soċjali ma jqra xejn iktar, jew ma jara xejn iktar, qed jirriskja illi jitlef is-sens ta' realtà preżenti. Sa xi ġimgħa ilu kont nitkellem ma' xi ħadd qal issa li għaddiet anke di tal-Ukrajina pereżempju ħajkonna miliet fl-aħħar normali. U jien qedlu x'għadda. Qalli ma dekx tisma' xejn ma dek tisma' xejn għax forsi vera l-interess anke mill-medja internazzjonali issa beda jbatti għax ovvjament ġej il-miliet jaljena, l-Ukrajina drajnija fl-aħbarijiet. U vera kibda jiġri. Diment li ma jiġi xi ħaġa li hija drammatika bħal meta waqgħu il-missili fuq il-Polonja, anke il-pjattaformi tal-aħbarijiet ma tantx għandhom inizjattiva li jirrapportaw speċjal. Il-gwerra għaddejja il-gwerra għaddejja. Però tiġri closer to home, sfortunatament qed ngħid. L-omicidju tal-bieraħ, għajem diskussjoni validissima. X'se jiġri imma? X'se jiġri issa? Għax għada ħajkun hemm aħbar oħra front page. Il-ġimgħa d-dieħla x'se jiġri f'termini ta' xi ġimgħat ngħidu? Ġifri f'termini ta' follow-up. Dak fidej l-istituzzjonijiet. Bla dubju, però sta għalina wkoll li nitfgħu l-pressjoni fuq l-istituzzjonijiet. Naqraw jien għalija kienet ċokkanti l-bieraħ li flaxija smajt kien hemm xi 1400 każ ta' violenza domestika li għadu qiegħed jistenna li jingħata żmien biex jinstemaw hekk. Xiex, hemm backlog ta' 1400 ċekkja? 1400 każ il-qorti. Xi ħaġa hekk, ma nafx hekk qed jistennew li jinstemaw jew qed jiġu proċessati maġistrat wieħed jekk Ministeru żball eżatt. Ċeżu alla. Dak il Le, di ħarġet il-bieraħ flaxija fil-Parlament kienet rapportat anka dal-għodu, ġifieri ħassib. Ġifieri saret pikju il-bieraħ? Le, l-bieraħ bdew jiddiskutu fil-Parlament dak li seħħ il-bieraħ. Il-bieraħ Ġulja Farrugia għamlet statement li kien naħseb ta' kuraġġ kbir fejn di qalet illi hija sfat vittma tal-vjolenza domestika fil-passat, għalita fil-Parlament, naħseb illi kellha l-gazz illi tmur fil-Parlament u tgħidha l-kliem. U l-bieraħ għal dak il-ftit minuti naħseb illi kienu vera ftit minuti uniċi fej jinsibt il-Parlament biex ikun ta' ispirazzjoni għal ħafna nies. Għax hawnhekk kellna membru parlamentari
pjuttost rinomata u anka ta' responsabilità li qed tirrikonoxxi li hawn dil-problema fil-pajjiż qed taqsam anka dak li għadditi minnu fil-ħajja personali tagħha magħna u qed turi li hemm il-bżonn li jsir xi ħaġa f'dan ir-rigward. U naħseb li again min ma qrax dak li seħħ il-bieraħ fil-Parlament. Again, he or she is missing out on something which is important. Però li ħaġġelni li l-għol wieħed nibqa' nimbotta biex nara li dawn l-affarijiet isiru. Kif nista' jien minix il-gvern, minix ministru minn ħadd. Però nista' nikteb email kultant isma' fiex wasal l-inkjesta li bdiet il-bira. Dan il-fenomenu stra interessanti għalli għattajt inti jesti. Jekk ma taqrax ma tkunx taf, sowa. Imma ukoll hemm volum straordinarju ta' kontenut. Palma tajt inti speċjalment kont qed titħaddis fuq il-news cycle li l-bira ġraddik illum forsi ma ġara xejn għada ġara waħda sejna. M'hemmx fejn tmur, saftit ilu l-iktar ritratt li kien qed idur fuq il-mezzi soċjali għaw Malta fuq il-feed tiegħi nista' ngħid sewwa, kien ir-ritratt tal-tim Ġermaniż qiegħed ma nafx xajtux qiegħed bħalqu magħluq taw labu l-logħba li tilfu nsejt kontra min? Il-Ġappun. Kontra l-Ġappun u għal-team photo għamlu idejhom fuq ħalqhom messaġġ ieħor li ħireġ minħabba insomma li ma ħallhomx jilbsu l-armband tal-Kataris. So jiġru ħafna affarijiet interessanti madwarna, però naħseb li importanti li taqra għax tibda titgħallem tagħti priorità għal dak li għandu jkun importanti fil-komunità tagħna. Dak huwa r-ritratt sewwa. Dak huwa r-ritratt li semmejt. Dak it-teħet illum. That's a powerful photo. Of course, a huge powerful image. X'tiddiskuti ħafna, ġifieri, mhux neċessarjament qed ngħid li jagħmlu tajjeb, għax laqas li tmur f'pajjiż ħadd ieħor u qed tippretendi li dak iġib ruħu bir-regoli jew il-liġijiet li inti mdorri bihom id-dar. Ma qabilx ma fajn? Le, jiena naħseb li kol kelli l-gazz nkun f'dak it-tim l-istess ħaġa nagħmel, però hemmhekk għandek fejn tiftaħ diskussjoni li huwa sabiħ ta' dan il-podcast. Jien patrun ta' dan il-podcast. Mhux vera. Barra, da segħu time lab, għandu għalek. ċekkja. Ħallas għal-miżata da xar mhux billi. Jien patrun għax hawnhekk għandna sors ta' diskussjoni. Sewwa li hija sabiħa għal min ħobb isegwi diskussjoni. Jekk diskussjoni ma' mistieden partikolari ma toġbokx, jien ma narax, pereżempju, sewwa. Però jekk xi ħaġa toġobni u tinteressani, għandi diskussjoni fil-font, fit-tul mingħajr m'għandek il-ħadd. Aħna drajna diskussjoni fuq programmi li huma limitati bil-ħin u kollox fejn wieħed irid jiġġieled ma' dak biex jgħid il-punt tiegħu li ieħor fuq dak wieħed jaqbad fuq xejn fl-aħħar ma tifhem xejn u fl-aħħar ma tikkonkludi xejn. Ma żalna mħin. Allaqas hawnhekk qed nara mistieden jiġi mistoqsijiet li jiena nassoċja ruħi magħhom u wieħed qed jagħta ċansi wieġeb bil-ħin kollu tiegħu. Ġiddetz. Huwa tip ta' kontenut li jiena speċjal kontenut li nagħmlu aħna huwa tip ta' kontenut li dejjem jiena xtaqt li jkun hawn speċta. U għandi privileġġjat li nista' nagħmel kontenut li jien joġobni u nagħmlu kuljum. Mhux kuljum sa nagħmlu ħafna. Ta' spiss. Go, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek naħseb. Dak per se ma tistax ħanejlek. Għandek verżjoni. Titallimta minn Alfred Sant, all right? Iktib ma tiex. Ma tiex. L-ewwel net tista' tixtieq minn hawn. It-tieni li ħanejlek għalfejn John. Dak ġi fidejja, dak l-ewwel kopja li ġi fidejja, eżatt ġejt hawnhekk biex niġbor dak. Għada antik le mhux għada. Fejn taw. Għada ma tkunx hawn. Ħadkun hawn għada. Naħseb ngħaddi mhux imma biex x'ismu. All right, meta narak nġiblek kopja, right tajjeb? Miftemin. It's a promise. Gordon Patch, Dun Giuseppe, forsi jkunu mbijaw kollha. Jalla. Bissa. 10. Biex ngħid sold out. Biex ngħid sold out. It's a good strategy. Good strategy. Mela, ġej l-ikla ta' nejn u int? Għad ma nafx tajtek xi risposta tajt. Mhux li, l-ti, il-Kajli, l-aħħar 5 biljetti ba'. Mela, għabruħa, fidejk. Grazzi. Għal-min jishtiq jiġi għal-ikla ta' nejn huwa xi tiftakar sold out. Il-ħanut jiflaħ xi dizajn ruħ beħejna 85 biljett. Qed nagħmlu ikla, fundraiser.
dak mhux ta' Nenu jiġi, dak Nenu Craft Bakery jiġi. Jiġi Nenu the Artisan Baker. Nenu the Artisan Baker, huwa restaurant. triq San Kristofru. Insomma, fil-każ kelmuna, jew kelmu l-Kajli, jew insomma, sibuna, x'fadal 5 postijiet. Mela, qabel ma nkomplu għal mistieden li jmiss, nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna huma l-Maple, Jobs in Malta, grazzi lil Derek Meats, Credit Info, grazzi l-Browns, Welby's, Kutriko, E-Cabs, Garmin u kif ukoll, ovvjament, fejn qegħdin hawn il-lejla Festival ta' ktib. Infakkartom Credit Info, paketta 300 euro, guys. U b'dawk 300 euro mhux ħadd birkom, bażikament inti tkun tkun taf ma' min qed tagħmel in-negozju sew kif suppost. Jiena lajt żewġ gidmiet ta' Shark sessjoni ferm aktar minn 300 euro. 300 xkorada tal-inqas. Min għandna qudiemni llum? Cheryl Falzon. Cheryl Falzon, pjaċir Cheryl Falzon. Ma, kem tersa, aktar viċifika sabat il-putrunek kolla. Fantastic. Jek titolli daqġen il-mike, tista dawn. Tista tolli il-mike, viċin tijak, l-arm titxaqla. All right. Cheryl Falzon, ġabek li il-festival ta' ktib Cheryl Falzon. Niġi kull sena, jina naħdem ma' Malta Library, CEO National Librarian tal-Malta Libraries. Niġi kull sena, nissapportja l-istaff, nissapportja s-servizzi tagħna u il-pubblikaturi Maltin u sintendi. X'inhu Malta Libraries, ġifieri intom tieħdu ħsieb il-libreriji pubbliċi kollha ta' Malta? Mhux pubbliċi biss. Aħna Malta Libraries hija l-entità li tieħu ħsieb il-Biblioteka Nazzjonali, il-libreriji pubbliċi u n-National Bibliographic Office. Il-Librerija Nazzjonali? Il-librerija pubbliċi u n-National Bibliographic Office. Dak x'inhu l-aħħar Issa, dak huwa responsabbli mill-legal deposit u ħan nispjegalek issa x'inhu wkoll u li joħroġ in-National Bibliography ta' Malta. Issa ħanejdlek x'inhi n-National Bibliography hija lista ta' dawk il-kodba li jiġu pubblikati Malta. Kull sena. U l-legal deposit aħna biex aħna inżommu dak kollu li ġi ppubblikat hawn Malta for prosperity, il-liġi titlob li jingħataw żewġ kopji lill-Biblioteka Nazzjonali. All right. Huma kopji kodma jew ħwejjeġ litterarji, jew anke pereżempju ngħidu kontratti notarili, per eżempju. Le. Dak arkivji. Dak arkivji separati. Di kull ħaġa li tiġi pubblikata. Sewa. Intom iżommu żewġ kopja tagħha for posterity. Kemm il-librerija mbagħad hemm li hija taħt l-ospizju tagħkom? Mela, għandna il-Biblioteka Nazzjonali Malta u l-Biblioteka Nazzjonali Għawdex. Mbagħad għandek 57 libreriji pubbliċi. Sewa. Apparti minn hekk imbagħad aħna nafru support ukoll fuq is-sistema tal-libreriji għandna l-school libraries, xi church schools, organizzazzjonijiet oħra li Meta jgħid support x'tibta support? Support ikunu aħna nippruvaw nimmiraw biex nagħmlu dak li jgħidulu Unified Catalog biex aħna nkunu nafu qisu xaw kollezzjonijiet Malta. Allura, aħna nagħtu support il-dawk il-libreriji li jixtiequ jużaw is-sistema tagħna tal-libreriji biex ikunu jistgħu jiċċirkulaw il-kodba, jibnu katalgu li jkun bi-standard tagħna. Huwa ġifieri hija infrastruttura tal-informatika kif nifhem sew. Ġifieri jekk pereżempju skola jkollha librerija u tkun trid torganizza ruħha b'mod li jkun iktar effiċjenti, intom tipprovdu il-support informatiku biex huma jkunu jistgħu speċi jiċċirkolaw il-kodba ħjar. Ovvjament mill-pożizzjoni tiegħek inti għandek perspettiva ta' relazzjoni tal-Malti mal-ktieb. Qed nassumi li inti għandek ċertu figuri, ċertu statistika u minna tista' wkoll tnissel ċertu tendenzi. Issa,
forsi għal dak li jaħseb ħaddieħor mill-libreriji għadhom popolari ħafna, fil-fatt it-trendi li iktar jisselfu kodba bil-Malti. Tal-ġen. Jista' jkun hemm ħafna raġunijiet għal xiex. Jista' jkun li pereżempju inti biex tixxi ktieb, speċjalment li iktar li jisselfu pereżempju ta' tfal. Mela inti jekk jiena ġenitur u għandi żewġ tfal biex xrajt ktieb pereżempju bl-Ingliż, forsi stajt sibtu bi €3. Imma jekk xrajt ktib bil-Malti għandek average jiżu ta' €10. Jien għandi żewġ tfal u għamilna karriera morru il-librerija tal-iskola primarja ta' Taslima. Il-ħsieb huwa x'inti meta tixxi ktieb ta' tfal, inti taf li jekk dan il-ktieb ħatamel sena taqrah, mhux se jibqa' mhux classic, mhux ktieb li tajt 4 snin oħra ħaterġa' taqrah taf kif terġa' Sapiens, terġa' jitbattu. Huwa ktieb li jkun immirat għal dik l-age group partikolari. La darba t-tifla ħatoħroġ minn dak l-age group biex ta' l-investiment sar li zero. Ovvjament tkun tista' tieħu hekk, imma huwa ħafna iktar utli jew effiċjenti li jiena nkun nista' mmur nisselfu, taqraħ, teħdu l-għor. Bad jekk terġa' tittaqraħ, terġa' tmur tad-deli. Tista' tara minn żewġ perspettivi, għax inti tfal iħobbu repetizzjoni. Allura forsi jiena personali nħobb nixxieħ ktieb anke lit-tfal. Għax it-tfal tiegħi pereżempju jħobbu li jerġgħu jmorru jsibuh dak il-ktieb, jorbtu qalbhom magħhom. Imbagħad beta jisom joħorġu minnhom għandi l-faċilità jiena li nerġa' nagħtih imbagħad donazzjoni lill-librerija. Il-librerija mhux hekk. Ġifieri jiena personali nħobb nixxieħ. Nieħu gost nixtri pereżempju l-aħħar ta' Emeldina, dawk ta' Pola. X'isma' li kitbet Sandra Hili Vassallo. Biex miktubin sew anke l-illustrations vera tajbin u meta tara xogħol sew nieħu gost li nkun nista' nkun xi naqra ta' appoġġ. U mbagħad ikun hemm oħrajn li fil-fatt ta' kif kienet daw it-tifla li jkunu ta' general knowledge. U dawk ishom għandhom lifespan ħafna itwal. Il-non-fiction. Il-non-fiction, general knowledge, sa xtratwet fuq il-pjaneti pereżempju. Min qed taqra bħalissa, x'qed taqra bħalissa inti? Le, bħalissa li qed naqra ta' tfal li tal-li naqra. Kemm għandek tfal inti? Tnejn. Etajiet? 6 u 2. Alright. Nimmaġna li 6-year-old li taqra bħalissa. U 2 forsi. It-tnejn li huma anzi kważi it-tifel iktar jieħu pjaċir li jismani. It-tifel jieħu pjaċir iktar jismani naqra bil-Malti u t-tifel iktar bl-Ingliż. Imma jiena mbagħad personali nħobb naqra ħafna kotba li għandhom x'jaqsmu għall-gwerra, pereżempju. Di Tattooist of Auschwitz, wieħed mill-favorit, Jill Castor, Journey, dawk it-tip ta' X'tib ta' stejjer ikunu, ġifieri drammatiċi jkunu? Isa qed tara l-istorja tal-gwerra minn lenti tal-men in the street ngħidu jiena. Ġifieri mhux qed tara isa qed tara l-istorja, imma mhux qed taqra ktieb tal-istorja. Qed tara mill-perspettiva tal-persuna. The Religion rajtu? Ta' Tom Willick, taf li mu? Tim Willick. Tim Willick minna fuq l-assedju Malti. L-assedju kbir. Tim Willick. Miktub vera tajjeb, Miktub vera tajjeb. Tipo, nimmaġina jikbu l-enerġija mentali li kellu bżonn biex jasal għalih dal-ktib. Kienet ċaċa kbira u għandu għarfien kbir ukoll ta' kemm tal-assedju, kemm ta' Malta, kemm tal-karattru Malti. Tħoss l-emozjonina. Jide huwa incredibli ħafna tu il-kapaċità lingwistiċi tiegħu huma kbar ħafna, allura tuħu gost isek bħal meta tisma' mużiċisti jkun kapaċi ħafna le. Allura dik it-tik pjaċir ukoll plas li Malta, allura jkun tissemmilek il-Marsa u l-Birgu jkun tista' vera timmaġi speċjalina jfisser ħafna iktar probabbli żgur
minn arreja barranin speċta, imma jekk għadek ma qrajtux u joġbuk stejjer tal-gwerra, għalkemm gwerra wkoll ġifieri l-assedju kbir tgħoddu ma. Kollox. Isni kodba ta' storja imma mhux noħodhom ikunu non-fiction xorta ma minn perspettiva iktar emozjonali. Ġifieri mhux qed ma nħobbx naqra l-istorja b'dak li tara fil-kodba tal-istudju. Tal-istudju, fimtek. Imma nkun qed nara minn perspettiva oħra kif vera affettwat emozjonalment lin-nies ta' dak iż-żmien. U l-istress li nħoloq fuq ir-relazzjonijiet. Il-ħajja tal-bniedem fil-kuntest tal-konflitt imdemmi. Ġifieri inti tgħidli li l-affarijiet jidru tajb, ġifieri it-tendenza x'inhi imma biex imur lura għall-rwol tiegħek bħala CEO ta' Malta Libraries. X'qed tara t-tendenza hija li qed titjieb ir-relazzjoni tal-Malti mal-kodba jew qed tmur lura jew hija l-istess? Le, jien qed nara li qed titjieb. Ħanejtek, sfortunatament dawk is-sentej tal-pandemija menux. Għax ħafna nies minn flok ġew il-librerija kienu qed jisselfu iktar online u dak iż-żmien għall-ewwel sena ma kenniex il-platform tal-Oktavo li jistgħu jisselfu kodba elettroniċi bil-Malti. Mbagħad rajt aħna beta bdejt nara s-self qed jisplodi tal-e-books qed wasal iż-żmien li ħanagħmel naqra riċerka ħanaraw xaw kodba elettroniċi bil-Malti wkoll għax kienu qed isaqsuni anke b'nies li pereżempju jgħixu barra u għandhom xi antenati Maltin u jixtiequ jitalmu l-Malti. U xtaqgħu xi materjal imma mhux qegħdin hawn Malta biex jistgħu jisselfu. U konna llonċjajna wkoll l-Oktavo. Oktavo hija platform? Hija platform ta' kodba elettroniċi bil-Malti. Oktavo xiex? Le, Oktavo hemm form fil-Malta Libraries website li jibatunna request. Eżatt, okay. Jibatunna request u aħna nbatulhom l-aċċess. U plus li ntuhom l-aċċess ħajkollhom kollezzjoni ta' kodba li jistgħu jżommuha elettroniċi u jistgħu jaqraw meta jridu. Ġifieri, mela, jekk jiena jinteressani li naċċessa uħud minn dawn l-e-books, la darba jiena nimli l-application tal-Oktavo. Inti ħatini aċċess għal kollox. Ħantik l-aċċess tal-kollezzjoni kollha li għandna. Tal-ġabra kollha, kemm kbira l-ġabra li għandna? Bħalissa 65 ktieb. All right, u hemm qed isir impenn biex dejjem jiżdiedu għax aħna mbaddek ma' supplier, ġifieri kemm jinnexxielu jżitu. Aħna mbagħad dejjem. Is-supplier ngħidu l-pubblikaturi, le? Hemm pubblikatur li għandu dil-plattaforma. Għax jien nipprova nifhem kif taħdem fuq termini loġistiċi għax inti bħala pubblikatur il-kittib qed jibgħatlek naf Word document, x'jista' jibgħatlek mhux Word document, ġifieri mhuwiex daqshekk diffiċli li taqbad it-test u taqilbu mbagħad għal e-book. Le, għax irid ikun format imbagħad ikun hemm desktop publishing li ngħidulu aħna, ġifieri jkun hemm editing u jkun hemm ippaġnar ta' dal-ktieb, ġifieri mhux ħajintefa' bħala Word. Le, mhux ma mbagħad il-konverżjoni la darba qiegħed diġitali, nimmaġina l-konverżjoni hija. Ikollu DRMs jgħidulhom biex inti tkun tista' ma jinsterqux. Okay. U tu ikun tista' tiġbor rapport minnu. Ġifieri, jekk inti jkun inqara, inti dik l-istatistika jkollna bżonna aħna. U DRM xi tfisser? Encrypted, ikunu digital, ma nafx blażaċ xini il-termini bħalissa ma tistax tiġi. Ma ġara ġej, u forsi mhux daqshekk utli għasa semmija tagħna. Imma fuq dal-Oktavo ġifieri Digital Rights Management. Ġifieri la darba inti nisit l-Oktavo, inti xi tip ta' app għalija biex tkun tista' tara l-kodba kif suppost. Le. Jekk jien għandi tablet normali pereżempju. Yes. Jew iPhone, jew PC, jew laptop li trid. Okay, ġifieri kwalunkwe device jiena nista' jismu. Il-maġġoranza ta' kodba x'inhuma? Hemm minn kollox
romanzi, kodba non-fiction ukoll, kodba tfal, hemm minn kollu. Hemm taħlita. Isma' e-books Maltin, għaw. Dawn. Mhux e-books, sorry. Audiobooks. Audiobooks aħna li għandna mbagħad għandna sezzjoni fil-librerija ngħidula Talking Books. Okay. U nirrekordjaw aħna. Intom stess tagħmlu. Aħna stess għandna volontiera. Il-biċċa l-kbira tas-servizz jintuża ħafna minn nies naqsim mid-dawl. Jew ikollhom x'imperment tal-qari. Imma jistgħu jintużaw minn kulħadd. Kemm għandna audiobooks? Bil-amment ma nafx ngħidlek, imma hemm sew ġifieri qed nitkellmu mijiet. Hemm mijiet audiobooks tal-ġen. Għax għandna akkumulazzjoni aħna qabel kienu fuq kazetts, lebnihom MP3s, kienu tawna wkoll il-PBS dak iż-żmien. Żgur il-qari tar-romanz. Tar-romanz. Għadhom jiġu kittieba wkoll u anke awturi Maltin jagħmlu volontarjat magħna u jaqraw. Minn fejn jistgħu ġbuhom dawn l-audiobooks? Mis-Central Public Library l-Furjana. Daw Belt is-Seb? Belt is-Seb. Okay. Taħt is-swar. Dej l-Excelsior. Alright, Xer, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u tal-informazzjoni speċta u tal-ispjega ta' kif taħdem naqra iktar is-sistema. Meħe, dak kollox naħseb li tinsaqsik, dak kollox ninsaqsik. Alright, mela, ħanaddu issa għal 15 sekonda mal-Jobs in Malta. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Komplina. Mi fejn ġibu li kelli? Reklami b'xej, jistax tlaqna live. Batu li fuq biċċa karta. Xi chicken breast jew xi ħaġa għandi għabdi. Xi ħaġa healthy hu. Tifqani bil-burgers u chips li. Xi ħaġa healthy ara tidubbax xi ħaġa healthy x'vera għandi ġu. U kafe ieħor ilma tit xi ħaġa tit kafe. Ilma jekk. Selli tajjeb. Selli bit-tiġix tamma jew xi ħaġek. Mort nixtri u bdejt ninkwieta għax mhux ħaniġbed. So ma xtajtx ilma. Ħażin, mela jekk tista' mela Kaj. Kafe ieħor jekk jogħġbok u tnejn ilma li huwa sinjur. Is-sinjur jismu? Neil, man, għandi pjaċir. Għandi pjaċir? Neil. Ija. Neil il-tqajna l-aħħar darba l-manux. Il-tqajna l-aħħar darba l-manux. Neil Grek. Pjaċir. Pjaċir, man. Nice to see you. Nice ġabek law. Biex ngħidlek il-verità, qiegħed ma' ħabba tiegħi u qalt li jisma' aħna sal-book fair u dal-aħħar bdejt interessana aktar ruħi fil-qari, ma konġ daqshekk fan. Imma dal-aħħar sentej, nkun onest miegħek mhux ħaniddejja, ma u għettu ħaniġi, mbagħad nara dijek. Dis-setup hawnhekk. Setup hawnhekk u tipo isu ma flaħx ma nafx xin patrun u fan kbir u hekk mhux ħaniddejja ngħid. Għajt iktar, kemm jista' jkun, Le, żgur. Ġibtu ilma? Ma mistħoq, grazzi. Mistħoq. Mela, għattajt ilek xie, rajt issa tara fil-kolet. Xej, men. L-ħar darba salvajt li sorbi, jenti. Ija, ma għodx nafri nistax nejda fuq. Le, da zgur tista' nejda, men. Mort il-manux. Daħal bl-scooter, ġo manux. Bl-scooter bit-tifla ġo manux, imma mort bil-credit card il-ħazina ta' xol. U il-financial controller ta' xol tijaj hija l-mara, l-ura jena l-pinta dik il-card ma nafux. Tifimni, apparti li naħseb huwa function li ma tistax tħadnima fil-ġismu. Mort biex nixtri mort biex nixtri la Smarties minn għant il-Wellbees u ma rridx taħdem dil-card. Kienem xaħat ħenna lik u kolem. U kienem kaxxir tal-Wellbees li ħennet għalija u ħalsit li l-Smarties. Għalt li ja bro. Vera, kiku ma kienx kun weird kont nitla fuq il-counter u nannaqa. Ġi bla credit card mar il-Wellbees u ħadd.
ħadd Smarties u mbagħad daħal Manux u xtara Lalla. Business journal. Lalla. Għax next door. Għax pejjiż differenti. Għax jienu tifla għanna tradizjoni, bum. L-ewel naddu nartaħat, naqblu l-scooter, minn ta' slima niskuti għaw maċċat kollu, ekku nitilaw l-ewel il-Welbies, nġibu bot Smarties, un bat imur il-Manux, u nixtru pasta zata ta' waffles u pancakes u kollox, u nitfaw l-Smarties fuq il-waffles. Ovvijament, il-tifla ksirtila qalba, u xin dil-kard ma tixtaddi, un bat titatni l-Smarties, un bat peress li mort il-Manux, għat forsi kunem Matthew, u najt l-dumet, isma jimporta, bro, nieħu tas-soltu u nibatlek. U jenem għaddejet, Rev. ħagħek, u naraħtila. Għat li għara minna, John, għat l-lastra, sorry, man, naqot iktar biċin. Le, tajib. U għat l-lastra, man, għat li għaw John. U jien dortek, tipo, għaxħeħa. Nu peċi, jek narakum kelmek, u sejjaħt li, u għalli, u għet nispiegalu xinu jiġri, insomma, u tani tajtni 50 euro. Tajtni kħet, 50 euro. Tajtni 50 euro, għajtom kolla t-sokkor, ġifiri, ħallastu jew, izgur li ħallastu, dak il-ħin dejt niprofa nibataref. We save the morning. Imma back to books. Mela, reċentament, bdejt taqra dal-axar sentej? Reċentament, jina għatma kont fan vera tal-ktib, tal-kodba, imma dal-axar sentej kont għaddejn minn affarijiet personali u hekk, u dejjem kont self-aware pala bniedem, u sirt vera interessat li nitgħallem u nifhem iktar fuq nifsi. Kien ħabba tiegħi suġġerit ktieb ta' Vex King jismu Good Vibes, Good Life. Ble, għatma qrajtu Good Vibes, Good Life, Vex King? Good Vibes, Good Life, semmu ħafna nistaleta tagħna. I mean, jgħid ħafna affarijiet li jitkellem fuq l-spiritualità, fuq il-mindfulness, interessanti. U għandu edizzjoni oħra Healing is the New High, ġifiri jitkellem fuq traumas, jitkellem fuq affarijiet differenti, so it's very interesting. Pero l-iktar ktib favorit tiegħi li qrajt dal-aħħar sentej sa qed nitkellem fuq il-kodba għandu l-opportunità. Jismu The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. U jek għadek ma qrajtux, għabat nofsija wara, vera faċli, very easily illustrated, ġifiri kull min tipo mandux ma jħobx jieħli ħafna ħin jew mandux paċenzja. Sommarju tiegħu dal-ktib? U x'inhu? Sommarju hekk tiegħu, overview. Il-ħajja miktuba spjegata bl-aktar mod sempliċi, bl-aktar affarijiet li tuħu for granted fil-ħajja, just spiegata minn perspettiva ta' 4 karattri differenti li kull persuna iġelek taħares lej l-iktar affarijiet sempliċi tal-ħajja minn lenti differenti, just based minn ovvjament daw il-karattri. U vera jtik xtifem, għax it like branches you off into whatever you're 100 universal lessons jek rajt sew. 100 universal lessons. Vera fan taraħ, ġifiri, like vera miktub vera sabiħ. Zgur ħan dubbaħ. Vera dubbaħ. sabiħ. Kienaw għal-beħ. Jgħet għal-beħ? U jgħat bis-sejl, so like kienaw xa. Għandek 50 euro, bro. Bil-qalb koll għal dak il-ktib ta' vera. Imma inti you're into videography, storytelling should be part of your arsenal. Is the purpose and my values of my business. I've been running it for the past 3 years. Għajdna għafu il-business, let's plug the business. Le, biex ħaratna dal-opportunità. Jien iktar kon ħansemmilek li I run my own personal podcast inspired by you. And Sala JT, and I would love to have you on mine. I've been building it to ask you, and I how can I say no? Moment. How can I say no? It's a definite yes. Yes. And I don't think anyone has anyone ever put you in a podcast like from the other side? Yes. Like just so l-ewwel kienem Jasmin De Giorgio kienet tagħmel dan il-podcast, nsejx ismu l-podcast, imma Jasmin De Giorgio ħafna ħabba tiegħi u poġġejna u għamilna podcast u fil-fatt kont qed intellu niżel nagħmlux dan il-podcast u tat ħadd baż nitkellem magħha. Fuck it, man, nagħmluh dal-podcast. U bad ovvjament li kollok l-intervisti li hemm ma fuq radio jew television. Aħna għandna frekwenzi, we produce it jiena u team
tim li interessaħ literalment dal-affarijiet tal-podcast aħna bej sħabna u dejjem naraw l-podcast tiegħek jien speċjalment u vera ħin kollu nitkellmu, niddiskutu, like we always branch out the topics that you've discussed. U bdejna ngħidu l-lallu men kemm nixtieq li nagħmluha waħda tagħna hekk tipo for fun. And that's from where it started. X'tibta topics tistudja jew titkellmu dwar? Jien li provajt nifhem naqra ovvjament ukoll like da kollu li bdejt nesperjenza dal-aħħar sentej, provajt nifhem naqra kif in-nies jieħdu l-informazzjoni kif jifhmu Malta speċjalment. U l-aħħar kont ħanamel ovvjament ta' target audience ta' Malta. U isu xtaqt noħloq xi ħaġa illi it's like the balance of a panel, like Xarabank li jintilef. Nifmu għal, insomma. Imma intilef, so madux dak l-effett. Fimtu jina ammiratur kbir ta' Pepi Azzopardi wkoll, ħabib tiegħi naħdmu flimkien, Werner rispettaħ. U deċidejt li flimkien l-idea ta' Xarabank u l-idea tiegħek nimmerġja in between. Okay. Illi we have So it's like a long form panel like discussion. an informal based podcast from different people, mux just one-to-one. Okay, So right. there's more perspective, there's more ideas. Jista' jkun hemm persuna li taħseb mod stereotipiku, hemm persuna taħseb mod iktar, you know. And is that a visual or audio? It is both. So shit, we're x'ismu actually podcast? Frequency, jgħad fuq net. Yes, and we've been doing like we have them on Spotify as well. Oh, fantastic. Mela. Yes. I think we've done over like 40 episodes. Oh, fantastic. Yeah, ġibna l-Andrew Azzopardi, għamilna fuq L-Andrew nixtieq nġibu wkoll, yeah. Very interesting guy. Ġibna ħafna nies. Ġibna l-Charles Xwire, professur għadu kif ġi u Simon. Tkellimna fuq il-Reġina u fuq l-effett tal-kolonializmu f'Malta. You know, għanna ħafna. X'in il-perspettiva tiegħek fuq il-kolonializmu? Jo fuq ir-Reġina hekk. Reġina, ifhem, jiena naħseb illi l-effetti li ħallew, speċjalment fil-lingwa tagħna għadna napprezzawha s'issa u ċertu affarijiet oħra, però xorta nemmen illi l-fatt li sirna indipendenti. Huwa pass il qudiem. Ekku. Naħseb l-imperjaliżmu fih ħafna barbarizmu fih u fih ħafna oxxenitajiet, però wkoll kienet dinja oxxena. Ġifieri meta tħares lej iż-żmien fejn kellek l-imperjaliżmu Ingliż in full force, speċa kellek kważi d-dinja kollha li kienet qed timmassakra ġurġin, jekk hux tribu kontra tribu, jekk hux pajjiż kontra pajjiż. L-Ingilterra naħseb li forsi b'differenza minn imperji oħrajn kellhom għal-inqas ħiel ta' ideal, iso beda jifforma xi ħaġa. Viżjoni li naħseb li dik hija xi ħaġa li tlifna minnaħa tagħhom, kienu jaħsbu fit-tul, kienu jaħsbu f'viżjoni, għall-inqas b'naqra iktar. Kienu ħafna inqas instant gratification. Eżatt. Milli jaħlalu. U aħna għadna tfalu. Nissa dal-aħħar tgħidu Żminijiet għandhom għadu għalli għadna tfal. Żminijiet differenti. Ija. Però naħseb li ġiri hemm valur fli jkollok. Jien naħseb li jien bniedem li jogħġbuna ħafna l-rwol ta' simboli fil-ħajja tal-bniedem. U naħseb li il-Reġina għandha rwol simboliku ħafna, il-Reġina tfakkar lill-Parlament li jisma' above all your human beings there is, you know, rule of law, there is a value structure, and that's way above you, always will be above you. And you should act and behave in a manner that is, you know, cognizant of that. U fil-fatt huma li jgħidu l-aqwa, mhux jgħidu, uħud mill-aqwa demokrazija tad-dinja jekk tinnota huma monarchical democracies. Which is very interesting. Ħaġa ġdida, Charles Xwire vera interessanti fuq għada, like you should. Isma' Charles Xwire huwa l-istess bniedem li kien preżentatur qed ngħidu. Charles Xwire l-istoriku huwa l-istess bniedem, huwa professur l-università. Li kien jkun fuq it-televiżjoni jippreżenta huwa l-istess wieħed. Ma naħseb. Daku, iwa, vera kellu xi jgħid u vera tagħna kellu argumenti. U nimmaġna peress li għamel ħafna snin fix-xandir kapaċi jikkomunika ħafna wkoll. Ħafna u kellu ovvjament l-affarijiet xirina like bil-ritratti u hekk, jiġifieri dak kien interessanti ħafna fil-konika. Fantastic. Daw sentej x'inbidel dwarek f'termini ta'
Ta' xiex. Hemm ħafna. Forse tal-formamentis tiegħek minħabba l-qari, ġifieri fil-midja ta' fejn qiegħed illum. X'irwol kellu l-qari? X'irwol kellu l-qari? Il-fatt illi kelli moment fejn jiena ġibidni xi ħaġa li mhux il-mobile u intlift f'dinja ta' ħsibijiet. Naħseb illi għal persuna bħal li m'għandix sabar f'ġismi u m'għandix paċenzja li naqra ktieb u batt dan il-ktieb u kont immur fin-natura nitgħallem u nifhem fuq innifsi. Dak kien il-pjaċir tiegħi. U kon narma hemok hekk, dwejra, post tanġen. U ġust noqgħod nintelef naqra f'daw il-kodba u ġust saħħewli il-fiduċja ta' xatfa dal-lix nitgħallem fil-ħajja daw il-tip ta' kodba. From a very realistic point of view, I'm a very neutral person, kapaċi npoġġi n-nifsi f'pożizzjoni fej isma' like metacognitive thinking, like looking at different perspectives at the one go and thinking isma' hekk. So f'dak it-tip ta' kodba ħadd pjaċir li nintilef dal-ħsibijiet għax jien bniedem li fl-istess ħin waqt li qed naqra qed naħseb mitħaġa oħra f'moħħi. Right? So self-reflection while reading stuff about yourself and trying to understand certain things from other people's perspectives and experience gives you kind of a good, boost li tejtejja mhux waħdi f'din id-dinja dejjem ċertu affarijiet. I mean, that was the experience for me. Fantastic. Xi ħaġa li qed taqra bħalissa? Xi ħaġa li qed naqra bħalissa. Actually m'għandix taqsam Working Hard, Hardly Working ta' Grace Beverly. It teaches you to become really efficient with your work. It teaches you, m'għandix jeżisti to-do list, by the way. Issa saret to-do table. To-do table? To-do table. Yeah, we have a to-do table. Eżatti, so taqsam il-urgent, not urgent, important, not important. Bro, I did that without the book, I'm amazing. Taqsam il-quick ticks, il-tasks u il-projects according to how long it takes. Aħna tana qegħdin urgent, medium urgent and not urgent, u mbagħad qegħdin efficiency, sustainability, growth. Nice. That's really helpful for a business. That's really, really good. That's how we... And she also discusses illi you implement micro passions in your daily work. Di tispjega li di bniedma li bdiet bħala babysitter. U bażikament kienet ovvjament bħal ħafna nies jibdew da xogħol like illallu kif ġbajta jgħid irid naqla flus. And she had an actual dik il-extra grinta, il-grittiness li tagħmel xi ħaġa fuqha. Insomma, u fil-ktieb kitbet fuq l-esperjenza tagħha ta' kif minn babysitter spiċċat leading huge companies, għandha company tal-fitness, tal-ħwejjeġ tal-fitness. U she talks about implementing micro passions into your work. Ġifieri yes, work sucks li tmur fis-7 ta' filgħodu sal-5 fuq computer, ma tagħmel l-istess. Mhux jekk taħdem mal-podcast ta' John, mhux disclaimer. Opportunità. But anyways, fil-każ tagħha din li għamlet il-majority tal-dak kienet xebad bażikament, ħadd ikun irid challenge differenti iktar ma jgħaddi żmien. U she was discussing kif she kind of survived through it all with the faces with the problem she faced too, university, having to pay for dak barra minn Malta l-Amerika u titħallas għall-edukazzjoni u l-affarijiet. So it was interesting. Monstrous amounts of money. Yep. All right, Neil, thank you so much for dropping by. Xtrajt xi ħaġa jew? X'inhu? Mill-kodba? Le, għadna ma dorċ. Għadġejt hekk u kont wisqek ħasil li ħan niġu fuq il-podcast. Fuq il-podcast u għadek xismu. Spera jkollina aħin. Għana sa xina għanna? Sa 8:09 għadna. Għana sa 8:09 għanna, ġviri kwart oħra, bat morru nixxu. Ġviri l-IT li l-istadina, ħana mela uffiċjali. Yes. Mela. Tkellem ma Keril, aħjar Keril, emmek, dik l-Anġlu. Fideja. L-Anġlu ma l-abnijedem. Grazzi tal-għajtni. Xej, men, grazzi tal-salvajt li zol mela ħar darba manux. Pjaċir tijaj. You made my Sunday. And my daughters, which is far more important than mine. Thank you. All right. Thank you, Afna. Nice to meet you. Hoxib, again, see you again. All right. Mela, dakin Neil u issa għaddu għal Credit Info. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence.
we're live. Bro, we're here with the motherfucking originator of the word poddata. Did you know that? Nobody knew that. You all knew that? Ma xetta qabel. Għaxetta qabel informajtkom jena. Podfather. This merits one of those Tug Life ones. All right, xana Podfather. Għana, bejwet u jħor, tal-anqas. Inti għajajt naħseb imma jew għadek li. Le, ta' sissu rajt, nisissu għad nisiw. Imma differenti ġen, naħseb 3 sigħat ma' nis differenti mill-li 3 sigħat ma' l-istess bnida. Imma xorta l-istess livell ta' impen ta' konċentrazzjoni, għed naplika. U differenza però li mandekx il-vantaġġ ta' riċerka minn qabel. Ukoll. Ok, dal-eżerċizzju qed jgħini biex inkompli intejjeb il-mod li ninteraġixxi mal-bniedem li għana qoddimi għax qed jirnexxieli ninduna minn xi interessaħ naħseb il-bniedem u forsi qed inżid naqra aktar għarfien intuittiv. Forsi toqgħod ftit iktar attent allura wkoll naħseb meta tkun ma jkollokx il-benefiċċju tar-riċerka. Le, jiena dejjem, jiena noħroġ mill-podcast imbażwar imkisser. Kemm qatt attent. Għax nkun vera attent. U jiena l-attenzjoni ma tiġix naturali. Imma tant ħallas prezz qares tal-fatt li l-attenzjoni ma tiġix naturali li issa sirt black belt fl-attenzjoni. U xejxej. Kull dan jieħdu ġid. Ġabek l-awtun. Jiena ġejt il-Festival tal-Ktieb għal raġuni li jiena qrib ħafna tal-organizzazzjoni li tmexxi il-Wikipedia. U involut biex nizviluppaw il-Wikipedia, li hija il-Wikipedia bil-Malti. Ok. U dak huwa propju x'ġabni għal Festival tal-Ktieb. Il-Ktieb huwa xi ħaġa li tmur lilin mill-karta stampata, tmur ukoll għal-kitba fil-mezzi diġitali. U allura b'dan il-mod l-enċiklopedija li hija l-Wikipedia hija daqs ktieb li drajna qabel fuq il-karti stampati. U allura hemm posthom daw l-affarijiet anke fil-Festival tal-Ktieb. Għax il-definizzjoni ta' x'inhu ktieb allura hija aktar wiesa minn dik li nafuha tradizzjonalment tal-karti midbuqa forma ta' ktieb. Bla dubju, però kif fil-kuntest ta' post li huwa materjali biex nistgħu misur. Il-Wikipedia kif qed tieħu post, ġifieri nista' stand, hawnhekk għandna stand fis-sala tal-fiera kif jgħidulha mhux hekk. Għandna stand bħal m'għandhom il-pubblikaturi u wħud mill-awturi u l-bejja tal-kotba. Aħna maħna qegħdin inbijaw xejn ħlief nħajru lin-nies isiru jafu aktar dwar kif taħdem il-Wikipedia, mhux biss naturalment bil-Malti, imma b'aktar minn 300 lingwa li teżisti fihom, u anke proġetti oħra marbuta magħha. Ġifieri pereżempju nhar il-ħadd li ġej aħna se nkunu qegħdin nikkonċentraw fuq dawk li jgħidulhom lexemes. Lexeme huwa terminu fil-lingwistika li jfisser biss bċejjex ta' kliem. Kliem xi meżon żona bil-mod. Mela exemes? Lexemes. Lex as in lexicon. All right, so lexemes. Lexemes li huwa kliem jiġifieri. Lexemes, pull that up. U kif tispellija lexemes? L-E-X-E-M-E. Okay, u lexemes huma kliem. Huma kliem. A basic lexical unit of a language consisting of one word or several words, the elements of which do not separately convey the meaning of the whole. Eżatt, allora inti trid taqqat minnhom ma' xulxin daw biex inti tagħmel is-sintassi biex tagħmel is-sentenza. Biex tagħmel is-sens. Dik hija il-kunċett bażiku fil-lingwistiku ħalli ngħidu hekk. Imma l-interessanti huwa x'sa nagħmlu bihom dawn. Jiġifieri aħna l-idea tagħna hija li dawn niġbru minnhom bil-Malti biex anke inkattru dak li huwa il-Wikizzjonarju. Ġifieri d-dizzjonarju bil-wiki, l-istess bħal m'għandek il-Wikipedia li hija l-enċiklopedija bil-wiki, inti għandek il-Wikizzjonarju li huwa d-dizzjonarju bil-wiki. U li jaħdem bl-istess Wiktionary is a thing, right? Wiktionary is a thing. U hija tal-istess kumpanija, daw kumpanija NGO, organizzazzjoni? NGO, hija fondazzjoni li għandha rappreżentanti madwar id-dinja kollha. U din hija l-organizzazzjoni allura li issa qiegħed naħdem jien bħala volontier li niftehmu. Isma' Wikipedia u Wiktionarju xogħolok ukoll? Le, xogħli xejn. Le, fis-sens ta' li semmejthom. Le,
kienu jisimhom hekk, però pereżempju il-Wikipedia ma kienx ċara jekk il-pronunzja għandix tkun fej għandu jkun l-aċċent pereżempju fuq Wikipedia. Jiena għat le, hija tintrabat ma' enċiklopedija, allura tittajt Wikipedia. U kien hemm il-laqam dwar dan anka fuqet mill-uffiċini tal-Kummissjoni Ewropea fejn din jien ippreżentajta forum ta' tradutturi Ewropej u intlaqat ġifieri. Lemma mhuwiex neoloġiżmu kif ngħidulu fil-lingwistika, ġifieri kelma ġdida bħal meta ħriġna bil-kelma poddata. Poddata, mhux riġna ħriġt. Le, ħriġna, kelma qatt ma toħroġ biha waħdek, John, Kelma trid biex kelma tiġi teżisti, jekk jiena nuża kelma li ma juża ħadd, jekk jiena ngħidlek miksaħ. Ħadd ifhimni li jien qed ngħid tal-friġġ, imma ħadd ma jgħid miksaħ. Ġifieri inutli li jiena nuża dik il-kelma, issa dik il-kelma taqbad jekk xi ħadd juża fil-kidba. Jekk jibda juża xi ħadd ieħor bl-istess tifsira li tajta inti, imma mhux f'kuntesti li għandek x'taqsam magħhom inti direttament. Imma xorta inti l-oriġinatur u mbagħad minn hemmhekk. L-oriġinatur iva, eżatt. Anke kellek ix-xandira tal-poddata fi anfisha, speċjal minn hemmhekk u mbagħad baqgħet tidwi. X'ismu, jien qed nipprova ndaħħal il-kelma nefast. Nefast, għandi t-shirts ukoll tan nefast. Nefast and Furious. X'taħseb minna? Ma nafx, ma tidhirx impressjonat biżejjed. Għax ma fimx tfisser mill-ewwel. Nefast minn nefarious, nefastot Taljan. U tħoss li hemm bżonn, imma. Naħseb hija utli immensament. Ma taħsibx li hemm kelma ġifieri oħra li hemm ma maħriġ biha jien. Għandi riservi tiegħi. Mark tiegħi u ta' Għaltlek pon il-bot minn ma uċċek t-tizzom, uġo. Yes, Tony. Dak jina tarbija da. Isma, pero apparti da kollu. Qalbek miegħi. Li kont se ngħidlek huwa li kien hemm tentazzjoni pereżempju biex insejħula poddira. Poddira, xandira. Mhux hekk xandira, allura podcast, broadcast. Imma ma nafx hekk segwejx minn fejġiet poddata, li hija torbot ma' bloggata. Ġifieri f'dak iż-żmien fiċ-ċirku tal-bloggejja, il-ġifieri huma l-bloggers, konna nitkellmu dwar il-bloggata, wieħed li jagħmel bloggata. Bloggata huwa blog post. U bl-istess mod li għad tagħmel bloggata, jiena bdejt ngħid jiena nagħmel poddata. U allura minn hemm tiġi. Dik hija relazzjoni. Hija forma li hija simili iktar milli it-tifsira, naħseb allura t-tifsira timftijam iktar kieku kienet poddira milli poddata. Però poddata bla dubju għandha peace. Għadet. Mużikalment poddata żgur aħjar. Però poddata ma qabdiġ biss għax tużajn jew nużajin, poddata qabdet ukoll fis-sens li mbagħad ikollok li xi ħadd bħal Michael Spanjol illi jiktiba f'artiklu fejn jgħid x'inhuma l-kliem ġodda li qed jiġu jidħlu fl-ilsin Malti. U l-fatt li hija miktuba allura mbagħad u anke minn xi ħadd li mhux qiegħed jużaha bl-istess mod li qed nużawha inti u jien illi forsi nażlu li nużawha għax qegħdin nagħmlu l-ħaġa, ħalli ngħidu hekk. Għax tintuża f'kuntest ieħor, mhux l-istess kollha sens ieħor. Anke miktuba allura jista' jkollok referenza liha, ġifieri ħantik eżempju. Inti u jiena nifqu nagħmlu l-poddati, il-poddati tagħna jintilfu, imma jekk dina qiegħda miktuba u hawn hija fejn hija s-saħħa tal-kelma miktuba fejn tidħol din it-tip ta' linji gwida ħalli ngħidulhom hekk ta' kif jiddeċiedu fuq dawn l-affarijiet dawk li huma in-nies li joħolqu dizzjonarji biex ma noqogħdux nużaw kliem tqil għal xi jgħidulhom. Imma interessanti x'jgħidulhom in-nies li joħolqu. Lessikografi. Lessikografi? Lessikografi dik qed ta' raġun. Lessikografi. Anke għax tinsema' issa xogħol bl-Ingliż lessikografi. Hija lessikografi, ġifieri lexikographers, mhux? Lessikografi. Sewwa. Imma ma ngħidux mhix kelma li tajda kuljum, fil-fatt anke jien ma ddurlix. Issa jien ma naħsibx li jaħluli ħafna kliem, ma dik waħda milli jaħluli. Ma ħelwin u dal-kliem u hekk preċiżi. Nefesti. Nefasti. Nefasti. Mhux festi, fasti. Le, nefasti, like pure evil
hateful. Nefasti. Nefasti. Ma nafx. Toġbok Tony. Irrelevanti jek toġobni xew. Le, mux irrelevanti Tony. Le. Huwa relevanti ħafna l-biberija tagħna. Jek taħdimx jew le, issa jekk noqogħdu niddiskutuha, forsi jirnexxilek tikkonvinċini għax inti nipperswadiku. Inti għandek saħħa ta' persważjoni illi jirnexxilek ittejjiba ferm kemm elek tagħmel daw il-poddati. Ma konx tikkonvinċini daqstant anka f'saftit ta' żmien ilu bil-kaxxaturi. Mhux qed ngħidlek jiena bħala rapper ma konx tikkonvinċini. Hemmhekk ara forsi kont tikkonvinċini iktar. Bħala rapper? Bħala rapper. X'kien jonqsu kaxxaturi? Kien jonqsu li jsir tiegħek. Ma kienx jinħass li huwa sinċir daqskemm jinħassu dawn il-podcasts ta' John. Ovvjament inti jista' jkun ukoll il-fema tiegħek nisla wkoll mill-fatt li inti ilek taf meta kont tfal. Jista' jkun ukoll. Allura spiex ta' inti taf li meta tkun qed tagħmel dak ix-xorta ta' wirijiet, inti qed timbotta ċertu dimensjoni biss tal-karattru tiegħek li huwa essenzjalment il-karattru li inti mbagħad toħloq. Dal-poddati ġbu karwin. U li huwa waħda mir-raġunijiet li xtaqt nagħmlu dal-podcast ġifieri. Manka l-metodu tiegħek, inti tista' tagħmel poddata u tista' tagħmel poddata, mhux il-poddati kollha huma l-istess. Mhux hekk. Però il-fatt li tagħmel sa tgħid 3 sigħat jew palma għamiltillhom xi 3 sigħat quddiem il-kamera live titħaddet biex ta' ma tantx tista' taħbi dak li fil-verament intu kif taħseb u kif tikkomunika u l-emozzjonijiet tiegħek li daħħar tinsir ħafna iktar konxu tagħhom u ħajt tmur ħafna l-aħjar ukoll. You fired, motherfucker! That's how we talk to each other here. Ġifieri, mela, biex inreġġaw lura it-taħdit għalfej konna. Mela, inti qiegħed hawnhekk biex tippromuovi jew tlaqqa il-Malti aktar mal-Wikimedia, Wikipedia, wikimalta.org. Fik. Ta' veru, John, inti taħseb li għanna sa nagħmlu xi ħaġa nofskedda? Għajli inti. Famus, proset. U l-wikizzjonarju? Il-wikizzjonarju jeżisti, però tal-qamel għax kull ma fih xi 200 kelma. 201 tkun nefast u jiena ħabda nsemmihulek darba kull poddata tajjeb. Taqla li xinkwiet. Xinkwiet huwa. Naqa lobbying, qudiem kulħadd trasparenti. Il-wikizzjonarju mhuwiex il-post tan-neoloġismi, jew ċoe jista' jkollok kategorija ta' kliem li huma neoloġismi u allura naċċettawhom hekk. Imma jiena naħseb illi forsi għandek iktar ċans illi tibda tuża u tkompli tuża u jasal illi jibda juża xi ħadd ieħor. Pereżempju, għandna ġenerazzjonijiet sħaħes, iktar minn ġenerazzjoni waħda, illi tuża kelma illi konna nużaw fil-qasam ta' xandir fuq ir-radju kienu jwaqfuna u mbagħad kunu nużaw fuq it-television u jkunu waqfuna iktar li hija baż. Qabel ma bdejnu nużaw il-kelma baż Alfi Fabri, jien u xandara oħra fit-tmiem is-snin 80, nies ma kienux jgħidu baż Malta. Qatt minnhom dawk. Appuntu, ġifieri il-kelma baż hija neoloġiżmu fil-Malti tifsab xi mod daħlet fil-lessiku. Bit-tifsira tagħha fil-Malti naħseb illi ma kienx kelma neoloġiżmu huwa kelma li ma teżistix għal xi ħaġa għal kunċett. Inti qabel kont tajt naftu pjaċir jew kienu jgħidu tal-life jew faqa. Flok baż, mhux biex sa ħaġa, ġifieri ma għandek ukoll jiena m'iniex lingwista tinsiex. Inti il-qasam tiegħek propja x'inhu naf li inti qed għadek Skarbra? Le, ħallejtni hemm 7 snin ilu ġan, jiġifieri appuntu dik hija. It's off. Sorry, mitfi. It's a good idea. It's off. Allora ma jistax jara miskien.
Għax nkun tkun naf, suppost għedin fuq time, skużani, vera, tol, ma there's a time consideration to be made. Naturalment. Skużani. Xira, Mela, marriċ marriċ interfek, mela, jena ħallejtek. Tletzjat poddata miegħek. Bħalli serra razm li fl-iskun whisky jmur fil-nofs u muħan id-dej u xejjena u għenti perswas. Mela, ħallejtek 7 snin l-kon skar, bera. Eżgur, issa Manchester. Jgħet Manchester. Manchester jgħet Salford fejn hemm Media City. Media City huwa fejn il-BBC, l-ITV u kumpaniji oħra ta' dik natura marru biex kollhom l-operat prinċipali tagħhom għax Londra sar għali wisq biex topera minn hemmhekk għax Londra sar post mhux fattibbli għasal dawk il-ġganti tal-medja. Għasal dawk il-ġganti. U jiena naħdem ma' Università żgħira li jisimha University of Salford li hija bbażata hija l-unika waħda li għandha campus propju fl-istess bini. Ġifieri jiena il-bini li qiegħed bib ma' bib magħna huwa l-binja prinċipali tal-BBC. Fil-waqt li qegħdin fl-istess torri mal-ITV. Ġifieri inti media huwa Iva, ma mhux media fis-sens konvenzjonali tal-kelma, jiena dak li speċjalizzajt fih tal-qasdan l-aħħar 20 sena huwa dik li qed insejħula issa il-kurazija diġitali bil-Malti, jew kella digital curation bl-Ingliż. U digital curation hija xi ħaġa li hija definizzjoni vasta illi tmur minn dak li jagħmel kuratur tal-arti imma fejn tidħol il-teknoloġija diġitali fil-qasam tal-arti sa il-preservazzjoni ta' dokumenti u affarijiet oħra biex inti ħloq ta' arkivju diġitali. U da kollu li ġivejnita. Tafxet niftakar, fakkarni, kanna dik it-taħdida taftakar fuq Freddy Portelli, fuq dawk l-arkivi ta' ċismu, taf li sibnijom? ċekju le? Le, ma tlix. Nsejt najdlek, stjaw għattirit najdu, jimnallet badna taħdida. Dak, Freddy, meta ġi fuq il-poddata, beda jsemmi li dakinhar meta mar il-Ġermanja, rekordjaw dal-music video, l-istoria kollha, insomma, mux taqsejtu speċa għandek jien. Għalli l-għu mandiġ tafri fil-għu. Freddy mandux. Just happy go lucky, ġismu. U wieħed mill-staff, wieħed mit-team, waqt li qed insaqsih, ħa inizjattiva u stess. Sab minn kien il-broadcaster, kitiblu, u daħal qabduh mal-arkivji, mal-libreri jadera, u f'tem ta' qasir żmien kellna dan il-footage. Imma ġiri il-footage rajtu ma for, xajdu mux personal use, for home use xaħġek, insomma, għalulna. Ma tistax tużaħ biex ixxandru. Naturalment. Imma, vera faqa il-footage. Kien għanna, għam xie ritratti fuq il-Facebook, James tella xie ritratti minn dak il-footage. Kien da minn Koloni ġivi. Minn ta' Kolon, ta' Radio Kolon, imma television Army u xaħġa. Kien isu taħlita bej James Dean u Rocky Marciano. Freddy. Like a tough, good-looking guy. Bin-noklu. Bin-noklu, emma, ħammar dagu, emma. Insomma, un-bat intik titwila għalli ta' daqatan. Ħarbit li ġendi, grazzi li għettajt li. U allura waħda minn l-affarijiet hija li nagħmel paċi ma' kemm jintilfu memorji. Ġifieri fil-verità huwa aspett tal-memorja. Ġifieri ħanajdu hekk speċjalist tal-memorja pejna fil-li il-memorja dejjem qegħdin nitilfu aktar u aktar minna kuljum u l-ħin kollu. Ġver l-għanti għu għali permess ta' teknoloġija t-preserva. Inkattru iktar mill-li nipreservaw, inkattru l-arfin u l-erf. Fil-fat dak huwa dik hija l-missjoni tal-Wikipedia. Illi aħna nimmaġinaw dinja fejn l-arfin u l-erf kollu tal-umanità huwa aċċessibbli għal kulħadd b'xejn b'mod ħieles fil-lingwa tiegħu jew tagħha. Però il-Wikipedia għandu drawbacks tiegħu wkoll. Kollox għandu drawbacks tiegħu fil-ħajja. Fil-podcast ġun. Imma sorvoljamu. Id-drawbacks tal-Wikipedia x'inhuma u kif l-organizzazzjoni qed timmitighom? Ara, dik hija mistoqsija kbira ħafna biex inwiġibilek mod li jagħmel ġustizzja sew għas-sitwazzjoni. Ma li nista' ngħidlek huwa dan li
Il-Wikipedia ila teżisti issa 21-22 sena f'Jannar. Mistija. Ġifieri inti għandek ġenerazzjoni ta' nies fid-dinja illi ma jafux dinja mingħajr il-Wikipedia. Però il-Wikipedia ta' anka 10 snin ilu hija Wikipedia differenti ħafna mill-Wikipedia tal-lum għaliex għax għandha 10 snin ta' titjib fiha. U l-Wikipedia ta' 10 snin oħra se tkun 10 snin aħjar mill-li tal-lum mhux 10 snin qar. Għaliex, l-ewwel ħaġa il-teknoloġija biex wieħed iżomma tkompli titjib, edha fija nfisha wkoll dejjem aktar titjib, ġifieri vandalizmu. Ħalli ngħidu aħna inti tipprova tmur tivvandalizza paġna dwar Putin. L-ewwel ħaġa ssib illi hemm modi li jżommuk milli inti tivvandalizza paġna dwar Putin imma forsi iktar faċli biex tivvandalizza paġna dwari. Għaliex għax jiena irrelevanti ħdejn Putin. Anka jekk jien forsi notevoli biżżejjed biex ikollok il-paġna paġna fil-wiki. Imma jien minħadd dejn Putin, mhux hekk? U allura issib li hemm dawn il-mekkaniżmi li żviluppaw matul iż-żmien biex jonqos dan it-tip ta' vandaliżmu. Li għandek però huwa li għandek dinja illi topera b'mod differenti ħafna minn kif topera il-Wikipedia. Wikipedia topera fuq bażi mhux kummerċjali. U allura hija l-iktar website imfittxa fid-dinja li ma fihiex reklami, U allura jew li m'għandix skop kummerċjali, anke jekk għax jeżistu oħrajn li ma fihomx, pereżempju l-BBC, l-Ingilterra m'għandux reklami. Ma għandu skop kummerċjali. Għandu skop kummerċjali, żgur għax l-iskop kummerċjali tiegħu huwa li mbagħad barra ir-Renju Unit jagħmel ir-reklami. Ġifieri inti tara BBC Amerika huwa differenti ħafna mill-BBC tal-Ingilterra. Xorta jiddaħħal tul mill-Marti. Ma il-BBC speċa peress li ħajlas it-taxpayer. Iva huwa modell partikolari ħafna, ma jien qed intik għalhekk għatlek. Biex ma nagħmlux dik id-digressjoni. Digressjoni. Ovvjament huwa operat imdaqqas ħafna qed ngħidu l-Wikipedija. Għal daqstant, speċa sforz li m'hemmx reklami, idħul huwa unikament mill-imsieħba, minn-nies li huma jagħtu donazzjonijiet. Effettivament iva. Imma inti għandek donaturi kbar, għax inti għandek nies li jarfu x'benefiċċju soċjali, benefiċċju pubbliku, benefiċċju kulturali, benefiċċju totali huwa dan kollu bħalma huwa l-Google. Il-Google huwa wieħed mill-ikbar donaturi tal-Wikipedia. Għaliex, inti meta tħol f'Google, ħafna drabi fost l-ewwel tarif li tingħata anke fil-ġemp fuq il-lemin tal-paġna jtik tarif dwar dak is-suġġett li qed tfittex fuq inti. Dak ħafna drabi jiġi mill-Wikipedia. Jew wassija mill-Wikidata li huwa xemm wara l-Wikipedia. Għalhekk huwa kunċett kumpless li wieħed jista' jifmu ta' ftit ħin, jiġifieri tagħmel siegħa bil-qiegħda tispjegah tifmu. Imma diffiċli nispjegaħulek ftit kelmiet hekk hawnhekk. Però hawnhekk waqt il-Festival tal-Ktieb qed nagħmlu anke attivitajiet kuljum fejn nagħmlu preċiżament dan li qed ngħidu. Ġifieri aħna nispjegaw kif jaħdmu għada, pereżempju, se nispjega 3 kompetizzjonijiet li nniedu kull sena aħna biex niġbdu ritratti biex jidħlu fil-Wikipedia. Ok. Meta tajt aħna, ġifieri aħna l-organizzazzjonijiet madwar id-dinja, ġifieri bħal Wikimedia Community Malta, jeżistilna f'Wikimedia Brażil, Wikimedia Italja, Wikimedia Nepal, Wikimedia dawn huma chapters, għalli ngħidulhom hekk jew inkella affiljati, organizzazzjonijiet affiljati mal-Wikimedia Foundation li hija bbażata f'San Francisco, imma kollox jaħdem mod deċentralizzat. Jiġifieri ma hemm xi ħadd l-Amerika illi qiegħed imexxi l-Wikipedija bil-Malti. Il-Wikipedija bil-Malti titmexxa minn nies li jafu l-Malti li huma mferxin anke madwar id-dinja. Ġifieri aħna għandna amministraturi tal-Wikipedija bil-Malti li huma bbażati pereżempju fl-Irlanda. Għandna kontributuri, edituri tal-Wikipedija bil-Malti li huma bbażati f'Brussell jew bbażati fl-Iżvezja ngħidu aħna. U kulħadd jista' jkun kontributur? Kulħadd. Ġifieri jekk jiena l-argument nidħol fil-paġna tiegħek u rrid nagħmel xi xorta ta' tibdil dwar il-Wikipedija tiegħek. Kif taħdem l-affarijiet niftaħ l-account? Idealment tiftaħ account ħalli inti anka ikun ċar li huwa inti li qed tagħmel dawn il-bidliet. Issa, li tkun qed tagħmel li pjaċir kbir għaliex għax li jiena neditja il-paġna tiegħi stess huwa konflitt ta' interess. Ġifieri jiena ma niktibx paġna dwari,
jew nkella anka l-uffiċċju stampa ta' Putin ma jagħmilx il-paġna ta' Putin. Huma nies li m'għandhomx x'jaqsmu mas-suġġett illi jafu ħafna dwar is-suġġett. Però xejn ma jwaqqaf laqqas mill-uffiċċju tal-istampa ta' Putin biex ikunu kontributuri imma ħafna drabi jekk dak illi jikkontribwixxu jkun ċar illi huwa suġġettiv aktar milli oġġettiv, jiġifieri hekk qegħdin jippruvaw jippreżentaw xi ħaġa li mhix ġejja minn sors indipendenti li huwa verifikabbli. Għalhekk qed ngħidlek li hija komplessa, ġifieri qed tifhem hemm dawn il-diversi saffi illi huma ishom checks and balances, fint biex inti għandek ħaġa tagħmel tajjeb għall-oħra. Però aħna dejjem nassumu rida tajba. Ġifieri jiena ma nassumix li bniedem qed jiġi b'intenzjoni ħażina. Propagandistiċi vera. Allura ma importax għaliex għax aħna rridu il-punto di vista kollha. Jekk inti temmen illi inti politiku illi tista' tagħmel il-ġid imma inti hemm ħafna nies illi jemmnu li inti m'intix qed tagħmel il-affarijiet li mhumiex ta' ġid, ma jimpurtax. Aħna nippreżentaw iż-żewġ perspettivi. Allura fil-Wikipedia si perspettiva kienu jgħidu la neutrali fix-xandir li inti għandek isu neutralità. Aħna nipreferu, aħna ġifieri jien u oħrajn illi noperaw regolarment fil-qasam tal-Wikipedia. Nipreferu li ngħidu il-perspettivi kollha. Mela inti jkollok mhux iż-żewġ partiti jew it-tielet partit, imma anke wkoll dawk il-ma nafx kemm il-fil ma votawx li naf li jinteressaw lilek ħafna li taf li huma firxa ta' nies illi għandek minn razzisti spjetati sa' nies illi huma letarġiċi illi daw ġifieri qas jekk tiksihom bil-ġid kollu li jemmnu fih, probabbilment ma jmorru jivvotaw. U fuq dik il-nota, aħħarija, wasal it-takeaways. Isma' xtrajt xi kodba, kemm ilagaw? Jien ktibt 7 kodba. Għatlek xtrajt. Ejwa għalhekk qed ngħidlek, allura x'taħseb inti? La darba le kemm ilagaw imma. Le kemm ilagaw għadni nasal llum. Essa wasalt? Le illum ftit jiena hawnhekk niġi biex niskopri l-kodba iktar milli biex nixtrihom. Ħafna drabi. X'tamba tisraqhom? Le, ktieb nippreferi. Let me secret. Le, ktieb nippreferi li ħafna drabi meta nista' immur meta jkun qiegħed jitnieda. Okay. Għax nemmen illi noħloq relazzjoni speċjali miegħu il-ktieb hekk jien. Però jkun hemm kodba oħra illi jkunu ħarġu ftit ilu jew jerġgħu joħorġu jew xi ħaġa oħra, pereżempju ktieb illi xtrajt propju ġimagħtejn li ilu. U ktieb illi reġa' ħareġ il-Klabb Kodba Maltin dwar Giuseppe Caruana. Giuseppe Caruana huwa l-iktar kompożitur Malti illi nstemat il-mużika tiegħu madwar id-dinja u inti qasbis taf bih. Però jekk ngħidlek x'kiteb tgħidli ħejfa dik nafa. Eżempju? Dak kiteb l-innu Ewkaristiku. Kif imur? Nadorak ja ħobs tas-sema. Flot li mħabba Mela dik riċentament tela kor Awċi il-Vatikan u beda jkantaw qoddis għal-Papa. Il-Papa mar għallhom jara xeħlew Tanja, dika konna nkantawa meta għamilt il-praċett jien Buenos Aires, l-Arġentina. Għandu PRS da Ġuze. Stennex PRS. Għas kredit mandu. Għas wara kam għandu PRS. U partijek għandek film bħal huwa Ladri di Biċiklette li huwa Bicycle Thieves. U edha fih dik ukoll, u għajli kemm raw dak il-film. Ix-xem xena jidħol jistken ġa knisja isa kappella u qegħdin hemmhekk jagħmlu l-adorazzjoni u daw naturalment għax qed jaduraw joħob sas-sema qed ikkontaw tadorjam ostja divina. X'hekk jisimha ġifieri mbagħad bit-Taljan. Ta' xi 34 ta' da l-adru biċikletta. 43. 43? Probabbilment xi ħaġa hekk. Post-war. Imma il-kliem u mbagħad l-isbaħ waħda l-kliem ta' Dunkarme. Ġifieri kliem l-oriġinal bit-Taljan u bil-Latin u bil-Malti, ma ta' Dunkan. Ma di teżisti anka bl-Ingliż. U infirxet madwar id-dinja. U maħa kredit kważi qatt tagħha di. U hemm storja sħiħa. U dan ħarġu dan il-ktieb propju dwar Giuseppe Caruana illi
kien kiteb U kien George- xi assis, jew Le, hekk? hu kien maestro di kappella fil-knejjes u fil-katedrali, ġifieri, fi żmienu. Miet ta' età relattivament żgħira, xi 55 sena kellu. Imma kiteb ħafna għanijiet oħra li tafhom fil-ħlewa ta' Mejju, pereżempju. Ħlewa ta' Mejju. Dik tiegħu wkoll, Dik is-soltu l-mara nkantaħli Ġontana u Marija. Oħra, Għadha titkanta fid-dar tiegħi. dak huwa, jew inkella Reġa Sabaħja Mulejja. Reġa Sabaħja Mulejja. One hit after another. Ngħidlek, Giuseppe. ma dan kredibbli ġej xuxu Freddy Portelli ġifieri qed ngħidlek jien fil. Attenta Le, qed ngħidilek ġifieri, joħodha kif irid, Freddy Għabil tiegħi u joħodha kif irid. Ma da Giuseppe Caruana qed tgħid ġifieri. Meta għex da l-Ostra Giuseppe? Dana għex fil-bidu tas-seklu 1899, Għex fil-bidu tas-seklu. 1964. 64, ġifieri kif qed tara ftit aktar minn 60 kell, mid-żgħir imma ġifieri relattivament. Dak huwa ktib? Le, mhux dak. Ta' Trevor Zara, dak qed nażel. Mhux dak huwa pittur. Le. Qed nafġu. Dan huwa ta' George Mifsud Kirkhope. Ma jimpurtax, huwa isem komuni wkollu da isem. U fil-fatt il-pittura ta' fuq il-qoxra dejt inxebbaħ mal-pittura ta' Missieri. Ma dak pittur, dak differenti. Ma rajtu, ma Trevor. Għandu naqajk xejra ħarira kubista. Giuseppe Caruana naħseb jekk tfittex innu Ewkaristiku jitlalek xi dettalji fuq. Jew nkella tfittxu direttament mhux fuq Google tfittxu ngħidu aħna fuq il-Wikipedia supposti. Sur Mas Giuseppe Caruana, dan hu l-innu Ewkaristiku. That's the one. Mela, meta għex? Naraw Giuseppe Caruana, Duncan, memmu 1880-1931. Dak Duncan, 1880-1931. 1880-1931. Għatnajlek, 51 kellu meta miet, għalek indunajt li muxu, anka mill-leta, ġida 51 kull meċ. U għarak sons, kredibli ġon, Interessanti. Daħħajala ġifiri issa dal-waqt 100 sena minn meta miet. Fl-1980, ġifiri meta kien għala 100 sena minn meta twilet, huwa meta ħareġ oriġinarjament dan il-ktieb. Għax saqsejtni, dan huwa iktar ktieb reċenti li xtrajt apparti anka l-Strada Stretta ta' Joe Julian għax kont involuta kif it-tnedija tiegħu. Strada Stretta? Strada Stretta huwa romanz li kiteb Joe Julian Farrugia. Imma apparti, din ta' dan ta' Giuseppe Caruana ċert li interessak ħafna. Inti kellek ktib li rebaħ il-premju. Ija, ma l-għetmana li rebaħ premju. Iva, s-sena li għaddit b'xi mod, Immanuel Mifsud jiena irbaħna l-ewwel darba l-kategorija tal-letteratura mhux fittizja. U tissemma fih dak li ktib inti, Qed fih? Iżgur qiegħed fih. Mhux tab xerbaħ, bro. Xinu il-ktib? Il-ktib jismu Jien Noti Jien, Ħsejjes u Stejjer, huwa ġabra ta' Facebook posts li għamilna jenu Manuel waqt il-pandemija. U kol ma konna namlu nsibu xi video fuq YouTube. U nikdbu dik il-biċċa mużika jew x'kienet. U jiena wieħed mill-videos li għażilt kitlu ċiħa Samuel u għalhekk. Natural, għalek titħol, imma inti tħalt fil-kredu ma' oħrajn, forsi mux ma' Giuseppe Caruana, imma tħalt ma' oħrajn zgur. Mela, fuq dik il-nota jew noti, nirringrazzja kemm il-Toni, kemm il-festival tal-ktib, qed nara l-Adel tħokkajnejha, għalfejn tħokkajnejk, tafa sejn, ġara? Għanna xi problemi? Naqsek ġon. Fadal oħra. It's fine. It's fine. Għax il-chicken breast għat tiksaħli u koll. Speċa di li mal jabbuża mill-ġenerozità tiegħi. Ok, mela, apparti ċejt. Mela, Toni, grazzi ħafna. Isma, l-aħħar mistoqsija. Inti kont ktibtu koll dak il-ktib tal-iskola, tal-medja li sta jkun? Ġon. Isu workbook. Xi darba noqgħod nitkellmu. Dak kont nagħlem bih fl-iskola fejn kont inti. Int kont tallimni? Le ma kontx nagħlmek għall-grazzja talla.
Imma konna l fl-iskola fej kont inti, allora inti u jiena konna niltaqgħu meta kont tifel fil-kuruturja u fit-taraġ ġifieri. U inti kont tarafni għax kont tarani d-dar mbagħad. Għax inti kont ħabib ta' missieri, le? U kont niġi għandkom id-dar, ġifieri. Le, jidir li jem xie tip ta' rubijek bejni u bejnek. Imma kont mela li inti ktibtu dak il-ktib tal-medja, ma nafx għalfejn. Le, daka kitbuħ jekk kid il-Minister Zbal, Marian Lowry u Father Joe Borge. Ok. Mela, dak kollox minna ħatana, infakarkom Festival Nazzjonali tal-Ktib, mill-ġuplilkom mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib. Mela, id-dati huma bejn il-lum u nar il-ħat li ġej, ħantikom il-ħinijiet, ħajkolna ħares lej l-screen, u għarajt mux biex ikun pastas, imma il-ħinijiet huma il-ħamis u l-ġimma bej d-9 u s-sija jihdu pawza, un-bad bej il-5 u nofs u l-10, il-sibt mid 9 u nofs ta' fil-ħodu sal-10 straight break ta' xej, u l-ħat bej 9 u nofs ta' fil-ħodu sa' 8 ta' fil-axija parking għaw Blood Dodge, u ġek, Adel. U matul il-ġimgħa fil-lodu sassija dedikat speċjalment għat-tfal tal-iskola u se tenetaw ukoll €5 voucher qed nibrajbjaw it-tfal biex jiġu għaw. I like it. All right, il-mulej magħkom, grazzi lill-sponsors tagħna, lista tal-sponsors Adel. Grazzi il-Maple, Jobs in Malta, Derek Meets, grazzi il-Credit Info, Browns, Welby's, Kutriko, E-Cabs, Garmin, Festival tal-Ktib, patreon.com/John Malija, Tony Sant, reġun iżel il-Mike. Int patrun? Le. Fuq dik il-nota dizappuntanti immens. Good night. Saħħit. Mela, tlaqna?